kwai ho na metin ti onu be hu wo be kwai ho na emre kakram ne wo baba akon na eto su mienu no na adwuma asai no e de adwuma pa cho ye driver ni na ne car na asai enti efie na etina efie bra nso ogi 2 years no no so ne bi ti mfiti ase no otutusu mami nkaka krama mi se 8 million ti eda mi kodwa be no ka chem se efie bra ase na so ton dey pa cho me ton to material okay be no kam se efie bra ba no se ne ho akere no ti aka na eta mo aso nti ye ma ni sika ne mu benti ye ta mo so na ade che na me ko mami ne ho na am se 6 million pe na be man dia mami na mami so na am se pa cho o ye 6 million e no so ti amla kakra me ne efie ofo enya kasa kasa e ma ne ko wi ahimfi ade okodi tro me pa cho de na de ade a ne ko se ya beje dan no e dan no ye abusuan fie enti be ma na no atim no ye abusuan mami ne to force na etu no to o se o to you know de tartar dan ho no enti wo gi ni sika 5 million na bo be ma se wontu ya na se ye paint ya anka onti me pepa enti wontu na amta na me ho ye mami na hi na ma ye nya asa kasa kasa enti mami ne so ogi 2 years allowance onu su ni bi te na mka ya nsa me ya se bia ma aduro no mami mo ho se hiko gina me wo me dan si ho bi anti mami ko hu mami mo na ye nkota onya me ya adom na o kan ye ya na me so me fa me wo a na ya be pe ye dan se bo me kan na on fa ni tinyi ti me de ta bia me ba no na mami ne de nkra be ja so oje ne dan sika te na mti da bi ono na mse nkata kata bo nti ono ma fie ho nti wo oni mu no na oni mi a na odi nkra ja ti mami mi fie ho eja be ma no ho to ono to de ne kana ko si kuro ba kum ye fe no mo ho ofu ha na oba ye ko gina ti ejura nwumra na wa bedidi na wada ade cha na aso na ko fitam nti ye sa na mka se me yanko fe no ma na yesika na ma me balance na ka ye nje nkwa me ko hospital kura me nya sika mfa nko na me ka to mpo de o se da bi ti wande me ya wada me ko dwa ba ya wa be no ma nyina agufe ho na me sa ma me se no oni na me sa ma me se ma na aden o so fro ka na na mu fie wura ba ho ukwu ko dwa alekwa na odi na ji se na de wo je ne dan I see you na me de yete ho ti nyame ya adom na me so na me kwa afom ti me bra panyin na adua ba nche e wo ne proto so ti na manya 8 months me so ya me kwa forest ko twa wo ma na eju ba ke da makoto so na ebenya bia didi ti na mka na me sa me ya me bra se ba nche no abo nti yenkotu na de ebe ka no ya di na ya di bia twa ne ba de fosika me kunu se da onko nti ne 3 days na msa ka cha so kan se mani briska mani miliska nka penfo a me kokwa yim ko twa wo ma na mata na me de akọ dwa so ka sa e me ya pa tim papa m ka se da me srem de munya ne ho abotre ma me na makofa ba na yeti ho we nkwada me ko hospital be kwa ho nam ka im se akura ni so nti kan ne ko mu ni afide bi o nti me nko ba bi ani hospital na me nko kese bibi ni ho de mbetimi abo ami ti me ba no treatment me na me na be ka cha o sa me ya attention na doctor for na ka kire mi o mi ku na nka hwe an kire me ti abo ahomate 5:30 na mi ko dwa mbe na oni da mu ho de mi nim se bi okope obosia aba na mda ko hospital ti me tan ho ama ni botan o'clock no ma on dem fa me ba na me ba bi en ti mba be ni 3 days ne pap ni nu aba ko wo be kwa ho no frame se am ya ka chem se ko ba bi en na wa ho na msi ba cho da bi o no san to mama ko chas kan ma collab ni e wo ho so o mun kan bi an kire mi no se nya me be ye sometimes I'm not to be on frame you. Dear did sa ka wande ma minya na wotwe na nya me ya do me wo ye. Ti am ya an frame da. Na ma me de wo ti me frame ma me tam se nti am ya omo se okwa anajo no aba beda. Okwa anajo no aba beda. Ti me tam se nti e o dress. Na ma ba se jutan bi da okwa no de dress ko. Dress no hwan. Me pa cho ne ma wo na chi no. Ma wo na wo. No ne na wo. Pa cho. So ya o de dress ko. Na me see you. Me buy ni 2 days me da ho no nya na me akuya am say yes me be say me just come mama me watermali fact me wufu ye pa na am say me kwa wo ba ye de bisa me pose akuya nyfo na onya sika no e de kwa no de ehu hia akora 2 years man de na free ha to tamali me man fa ne nko na de na me so me kasa enti week bia no yi 600,000 60 cedis pa chane onu so mo djuma no omko na ade ache omonko nti ade achina so wo fi a se sika no bia no mde wo fo ma me odibi na bia so wadibi ansa na enwumre te na papa ka kire nse adwuma na me ntimi nkofo wa atem so be dwale akọ na wa no aduane ama no na ade afu
sister city na wotwe me patwani baatan patwani na funu no benkata chie no abemuduro ni ade watena se adibi patwani ngwase anware de mukuko bi wo na papa kan say o mu hia wo ma asona mo no ma wo no ya na o mu so o ma panya awo blana ana mo na ma ye fatal me patwa da bi on pressure mpo na de ma fatal grounds me ka ti ade kan mo amo no afuje ma bibi ma ebie ma afifi oba takasi auto ese nya sem ketwa se panie osre yankwe enti me papa ka kira say wo kwa adwuma da ba for da yam hu banche wo kwante ya ba to bibra biaba ka kira papa na ba hye ma no eni ama ya pro wo bai enti e ba sa no yeso ne me papa ntam no so oba na se papa mo hye dem wo from no achi am papa kan se no ne ntam hye da enye kana enti minya atris na papa ka kira say ofem ne ni mienu say nyame adom ne ka na yeyie nsu nyame mama wa fa mo afa mo ba enti yenko pe ye dan na o me ka me ho asem metra salome na yenko boy e bla no ka kira papa say wate then am dit papa da me ne ka seten but mani briska mso mi hu ni sika odi ato ho a mafa enti o ma mi hu sika kro ho a no so le kan papa say say okra beka se mi ni na chi nkoto ba na ma di na chi nka mi eji mi fu na papa says aka mati na papa di mati na msam na makofa aba baba nchi ndem kotu na mde wo fu ndi obedi papa ane mi kotu se kwa na so ntem asa bro ma wo tuo a wo de hye nkwan ene ne tro ma obetwa mi kotu ba o me no a odi ono na yete ho enti edi be bosminya abosom no na papa se maka kan wu mfi me ti fa ma me ne ma me number ma me na me de ne ma me number ma no ofe no ka chen se ni ame ya ye no won pe enti won kan che no nko pe ne dan no me kan mi tasem na ye nko boye bla ne po na papa asa asem no opa ba fi okọ obe klop won kla na yete adai nanga same ya binti ma asa wade ayo nti asem no wawi da bi mpacha tie no asa no tumi twibleki sa ma ya ba asa no na me bla papa frɛ ye ho hene no ma ohema no ni nua ni kunu na ye hia ye ne me bla panyin na ka chen send dia wo ye no ofi ono won pe nti kona kwakwa pe wo dan na be fa wo ye de ko ama ya de se wo ye bunu ni me ba to me de hu no de me ko sem tamale ho no ma me wo ama ya wo frisirim me de ho na na so ne papa nso fi dwa abi wo ha so de o si wo yo yankwe enti ye kwashia na me free broma mu na jama o ma tu amentu akotena esiremu enti ye kwashia ye no na papa ka se da bi o de akola ansa o de akola tu yes no ko mama me wo se o de tata mama na wa wo foforo no mon ko pe mo dan so me ko kan so ani me hia yi me pe ka se bia fe me fie ha ko na ko pe abusuan na me ka oba ne ngwala ne ho asem na o si jona ndia ya odi and you kana papa ka anti me bla wo de photo by pachani me dia ma o mi enhwen kakra ya me ya no a wasi adua mu mi enhwe no wona na se ku banche ho papa ka na waka ti na me bla panyi so na o se me ya be ma ni bi nti na yekoso nyina me nka hwe nkyerɛ wo no nti saa de a me ko afum be ba na woni fia tietia na wakɔpɛ wo dan na ma me ma ya wese akora na otidina hand ontimi fa ne nkɔ na na che because onya ma me ne ho ade na ndie ne bufu ye timi da me hyɛ dem na obetutu TV no na se na me no de gu ni kan ni to de gu ni kan mu ahun akɔsa nsuo agu bucket obedwale dress na me se da bi o me de me wo a me di akora na oni hu so dwate na won yale ti ma me nwale no ti me dwa no fa no on de oni akora ne de no fa no bo no kɔpepa no no ko yata na me se akora obedi agoro o data de we be so be yen fasin de ni ko police station akoyede na so de ni ko akoyede o se him de ni ko potense me ma o me ba na sem tim de ni ko ma me nto mo mpene nti me ne ya pepe tim papa so pia botin obe pia so papa ka no aso papa sa mienu se sem papa di agro de aso be to nchen akeka na adwa kire na papa se me tu me na ifo no wa tu ka no afifi ha se na otu o papa ya obekeka na adwa kire no yo na papa ka chen se obe tu ni na no wa fifi o nti ono so efifie hokoi nti me okwa no anwumre me frɛ no wamfa o frɛ so onyo de mudi am be ma wagina wo papa nim so papa obeke kana dwa kire no ama ohu anya wo ya okɔ ye no san fafo afrɛ no ono so onye ho ade
chesa mo de bobo ma ha ni de mu dai ya mo ne de esimo aginem ka sai timpa cho me frɛ no wamfa ade chen so me frɛ wamfa ni ni abe ma wo be kwa na me frɛ na say bra me ya me pa cho enu am ya frifie na oba wo ana na o se wo kan to na be gu ho nso wa ma am say okay about peniku enti eju 4 days na o this guy wa million man bi ti ya chigo am frɛ no ba papia na o de man o de bro yi na me say am ya wan ti na me hwen kwala na o this kan sin am see you ti follow 4 days biom na o this can be jama me bi wo ye fa na nti ala o se won fa na nti ala say hani ha de meeting fa wa fa wa de ko ti na me ma no akọ abonti won akọ tare no hu mo ban se ma tell her say that for na me kan say me bo we pan here 40 days ni ti pie ma na nso be ba wa ama na o de wa mi ne ma me ba no enu anu no on si ho bio enti eju 2 weeks na me to ahu ba bi o tem ko ma nkoto no in the further 3 days na me call ho na me ko me koto hu say me ba na yes efie na ye efie dada atakwa me nti wo fura yes step kakra wo to hu say me ba na no pie free edabu no be sha no san me na me say me ya se say manya boso mienu ne na otwe mienu pese me kwa asori na me ba be ye madwuma nti me be ka cho na wa me miska makota kra na hu no ma no me di mbi ono sesa ende ko na me fo na me see ti na san san bi agba kra na me say kra ni so yale wo bo wan so ti me ga na oja na say me ko use cabin nti twa me na me de nya won so na me to ba di 2 million ene ba ye enti wo de ba ye no na me kan say o kan me say mo kwa asori a mo to akra ni di Richard na am say na mede na makwa asori na de Adam ya no wagimi ana ya de 2 million kwa asori mo to akra ndi die Richard wa fa ke atu me nkwa na me o air ben kata che tu mi ba a me te set so be me tu no die ni bia ye die se wonko se chire se wonko se chire ya ma ke aduru no wo bo mi sikatuo wo se mi sikatuo e wo shoso no die ni bi da se wonko se chire ya ma ke aduru no bo mi sikatuo obenya kwa bro no maku no wo bo mi sikatuo epia o se tronti ebo wa abrampa wo bo won wa pa wo ba kase sister for shit case ni sole wa na me brand trust ai for shit case ni sole get do that original ebi sida wa bi da ai ebi sida show me console so that sisi kagu no so ovake mi wo ache o my one na wo secret ni de ya na wo ye yongo me bo abrampa kedu nyini o onyini da ye ba ya hwe ni ma ena na pro na bia ma ye enne me ye na me se da bi ma me mfa ha no kwasem o kaseng na me hihye mi sika we de sika efese de me de be kwa akodi awradi me de me nya sika efa na me de akoba fo e de ye nsram amen me ma mesra o e wo eye ahwa ha no kwasem ye o se me ba na me twam amen se da bi that time na lumba nwom na hihye so na me tase ho di etie na o se me twan bibia ansa na mabawuram ye na de ye nsram me dasie bru dasie nya do na me ma me so ho ma nya akọ kwade ajewa ja ba hwe ne ho obeje wa akọde wa show yi oh de odi kumi kura ya betie ti na mo ma so ai shense abetie she na nkatie yi na esu na wadi nkuruma bienu bi aka abiaso serious obeje wa won se ebo abaso ma ne se so na ba bia so ahye kama e badwuma sa na me se ma mo ye papa ma ma be ka o tere bia ka edu obo ni di kwade de so de wo se wa twa no abiaso already I mentioned that semre ni pray because ejana so ente ye nsrem obra yin so otimi be mkuru so e friend ka chiri obi
One and some Robert Bone. Oh, who is Swabon, Tom Visa Babel, football, I don't visa footballer or free rope. Your papa, Jenny, mobile fishing. Now, why I made off to me, young Bob Chido. Let's run again. I mean, shall bear boys, so you mean, and yes, I mean, Mr. Champion, and yes, I could turn a chief producer and so much. Yeah, then I can come on. And come on, you're Pemafrel. Oh, friend, soon come with you. Mine, I drink why problem be any matter. It's also my bubble, watch the hair. Some more but told me. Aha, more but told me. I will go promise. I more but told me. Some me ball, a year, a friend. I might take the idea. Baby, I told you to come out. I told you to know. Abuaso. A hundred be oven factory no. When you have ovens and the cookers and the other. It valid the yen new come watch it. Matty, what I say, Matty, Yaman come home. Medas wafer. Piao. Very much care, do no. I come say, would to be more the engine in soon film. Or ye adore ye papa. Ababo music to fair. Basre water so. That was the other. We dey go to so cafe fedi me didi awrade ni no no so adi ni e wo sika same e ya no makai ID MBY abrampa ye wo if you dem techi ma me be MBY no ha no frame say ohene me wo fa no we waje gold and am see abusu afro mo say omum na me fa e wo nkoko good na ready ain't said work was a good ranking. Now, also, I'm pay 50 million. I'm finding a whole name. The only sister I'm coming, I'm saying, come in here. What the picture? Good Baba. Actually, I buy. Now, and who goes on, and who chase. What the picture about Paulina say? Where they were trying to spite. Why you trying to spite? No, I'm so coming in your mom come like no matter to me. The friend is there, MB1 I was so sister. You're the trunk in the breakfast. No, be a hammer. Namsi. And you made him pipe ball. Me too. And you made him friend, I'm saying, Waffle. Now you go see, say, Oswo sister, Sunobono. Say, and you be a. Now, say, now what was your penny? Hey, go there. Oh, sister, dear me, I saw me, I go Bobby 50. I was a penny for a fuck you. Yeah, Grace. Drama and family do I may say, good back power. I'm saying, and people are GD, and who change in your man. What's the sister? Perfect. Oh, Papa, to us way. To a kind of say, Scanner, maybe say, make one or catch him say, oh, I'm a son out to need Richard. I'm saying, to the dinner. I'm Babana Maya. Menko talk when didn't Richard at all. Into what I said, or Casa. Na me dem two fans na me dem before kada na kofi. Ti me ko ho memne da. Ti ne memne da week na oba ye fie ho. To be na odi 1 million e de man. So this time am me okọ saying e cham kwa so don't maka cho say akwandi to ne Richard no. Na am say once open no asem atie no. Wem na china Sunday no, wem na na dwem fa nkoto den. Na wem na kura de akra no kura ne mpa ba no na tada ko betimi ato. Ono so ono ka so pese mantan ho bia te onka. To ya say o kasa. Sister, I didn't see. Yes, he said, or I may chop when I was me found in court. That bay. Obama was scared, say. Me pato of LD 6 months. Or Mam Scada. Me pato no way. Me pato so as me found in court. Me call him. Me call not me found in court. No blame me found in court. Be go to scan court. Now I'm the call word you. To me the call word you no. Ana odidi of o matter cassette o na mo tro mam se me found court kese. Ti de kwa kase mam de koma ye ho chama na okwa 7 no e na o ka kire ne se ne bla am se o se o me hu na ye nya ase ne me fere yes na wampre
enti me so me prima yes asem na yes obema mi sika 80 million hospital kan chop money na won fa ma no na me dem G2 ti e ho na o ma mi 2 million say ye chop money fu na ko obema ye chop money na me see you ti ye ko ya asem na ye ko kan na o share 2 weeks no 2 weeks ne so ye no wo se woni sika bia mfa ma no enti me pe bia me fa nko na sa ade no wan san fa nko koto me san ko say ye ko koto ho no wo adwane efi wo na me hu ne biem abesi ne na koto kra wo adwane no me ye be hu ne we ba me tire ni nua ma wa be ni photo me dia ma Kevin mo me friend ma ye ni wa ba ni papa ha say jade wa ba dwa me ya mo me friend ma ye Kevin I be je sa de we ya kan wasema ya enye birthday sin firo Erama okwada so Sompa Nkomo ene wo da ho saa ena wodi na wo da yesre wo so hira nkwatenten ene yede ene nyinkire nyina nso e de maye beya ene wodi na wo da Emmanuela nana ansma kuku anuane ni ya kuku anuane ni nana ai kuku a cousin oye nurse ni e wo Sampa ane obapa na wodi wa wodi yes wo pema se me so me po asem wate po asem papa kuku am fie de mo ho fe hwe obapa ugina ho no ane kuku a Awurade nhira onye wakoma so ade nyina ma we na wodi wa wodi na ansma Emmanuela eti pacho wase wo wo so kwa rutum wa podama na oda na odi asama ba ne ka wetimi aka wo wig said e bayifo aka di aso boko my lady na pacho nti wada romada enne ye me baka ni Chelsea ono gina hoyi ono ye video su yi odi na woda kani Awurade nhira wate wo ma me wo hinini se de oye ma me ye me femani je ho na wodi wa woda me bompa yi apaye ma se Awurade mi pon kase pa emfa ma we are messing the cake scammer. Why? Radin Shroud. We Yawa Shalom praise Christian Usubempa. Me ba Usubempa. What she said, you may dear Cassia, our day eba so ewo kumase Kingdom Life, ewo crofum. Na adum to free any brothers are me and Estupoku Empress Gifty. Ma Mr. Cecilia Mafo and joy is blessing. Also oji 30 cedi pe ya date ni yesen kra de osite busa na me 28 September ani osi eyekwasi ada ani nti eduru ho a ewia no me ensa pepepepe yenkoboa Christian Usubempa na ne dwumadi no enye kama wanya ameya bra meya hello Ameao. Yes. My. Yeah. What is it? Pache. Now would you have me out here? We are bununi. Pache. Would you have me out here? We are bununiana. Paton Caribbeana. I saw me some of your bununi. Can you can't crum casa? You. Ya frame wa hini ni me ya adwuma Sompa TV so maame kase na sema bedaye o se e friend of Vivian Bedu na wo kala fefefe mienu asetena na ye basa ye de asem na kokot ye yi abafie ma besiesie sika o ka se wo betua wantua o ma sa de asem ko afedi wadwane kra hwe wa ye hu o ma no se se obeden na wa hwe busu mi siani hello antu pacho etisa ba nyina na etisa yo de etisa ka kire me nyina ni se menen na wo be pa ti be kwa wo na e wo no ya tina fie bia mu a no o motuye wo be kuntokwa no o motuye ena yesa ko tina afi baby foforo nti ni se wura no kuwe ena ubo ni dia na ko be kwa yi fie sister ibo ni fie metu o me ya hu ho ncheja ni hwe
intimate number ya na yese wanya asem wo be kwa yisi ntime ko yede ko be kwa yisi no na ma me omuka se ameyaw ade no obedia ameyaw ti saa woni nyina bia hia ya asem aba atwam sese wo ma ne hwe ena ya adwene wo se busumi nsiani wonte wonka o hwa wo hu o mane wom eno ne yere kwa be fa so ndi wakobo ni dua ne yetu na frifi asa wale no wagye nani so anya yi aba wa enye se bia abubonu ade wa ne be wa ade me kura me damo ne enye se bia ke me hwa me ma me pro ante me suru mu kura no me ya me suru mu kura me ya se me ma wo be bi na me ti be eyo onu na aya ne sa o nipa me ma me se nipa para keto anam mbra o ka tente dis wo wu na wa ame ya tie akola wa wo na ne ma me tie ase a wo nwuye ne ma me modam akola mfie mienu wo je na koma wo ma me se die nti wo bra ne ma me wo no wo ante enye se ya me dire ko ma ne ma me school atemnti se die ko mo no oho ni school no emwa no na tamale school ni dia beboa mpacho ante oho no nke beboa no nti ni akuma ka enya mera sane ma wo ma akola ne ma me a wo no te ase a wo nwuye wo modam wo mu bunto fom na wo beje akola mfie mienu edna free akoma ma me tamale so ko school enia ma ne metra be kwae na mo pada ho na akra ni ko school kano so nkanye ameyaw sa onsem na wo de ni nyina ne sinada ye no de sese abusumi nsia no wo be denye sika ahwe wo ma no eno wasem ne ye ka de o keka ni go nothing to do with asem na ye ande me pato me nye tie bia abu meni aguso ante o mo bo me di epra me tie ma me wo hospital abusumi nsia ni na wo hospital she ameyaw me wo se asem na ye ka no wo nye wadwen so be me ya ka ya do picture be to TV ni so ni ahwehwe wa me ya chew na wa hwe ba eno beboa ya na mfa man mefro mo fa ne picture ni to so ni ahwehwe no chi no ahwe ne ma anti mefro eni anti no me fa to kana ko so ni pa eni pa no no wa so yale ahwe no yade o yale da na yakunto kana o ka me nsa no na nko ba ono ba che da o yale anka da na yakunto kana ko adwuma na yakunto kana da che ma mafie ho esem ni ai ahin no ho nbe anka se ko adwuma wo yale wo ka se wa nya anti pato nya botre eti ameyawo won ti se wo ba no no na esu wa ha sa no anti emiya etutu eti mi didi danom ma wo me ko mo emiya onu emiya ona ye ni pato no wunyina anti pato se wo pato no ya be da nya sika sande ma me sika na ye hu se wa tuana mo wa block papa block mame ohun se me fe na o te me voice pe o be block nsisi ya scan your send e beba am yawo anti wo ba no na esu sa no wo baketo ano anti pacho mati me fro number be na wo frame yesiso pacho number we dia frame ya ani e frame ye ni abrepa nti enyim be fro why yo pacho me se champion tel ni peja is second case ni abdi eni okoja adun sa wo ni blam bo se ni bra na me nya dwenkyere se enso ye nya nkwala so ma me da se sa wa yi ayen ye yi chen me chia etiefo ni ahwefo nya so ma me won se ya na ewiase ya pa bu ma kwase asa chese oba etu ne hu su wo se wo pese wo ware bobra ene be ma bobra onya be ma papa ene ne mo sa abra be ma ya wo ba be set mi ko twitwa ye kan se wo ma e wo kwayem e ko tu banche buano a wo so wo mo ano na chese sa be ma sen wo ne bobra e be yi enti nkama na ya na nkam pese me stress ene ye we se no ekoso na be ma no nya nya ho ade a ese wo yi gudu ese wo dwane tenten chese abrabo no enko wie be ma ya sebe wo be fie a wo ne wo ba be wo mienu wo timi ka sa rough e de kire wo papa ne wo maame ade tin se wo to aso na nso so odonti ne de akwa kodim
be me wa fa ne ma fofo pa sanka oyobi a wo dwi nani a enka brabo no ka be yeye ne wiase so na de ba ko ne se wo de ma be wiase na wanhwe wo mu ye ana wo ba wanhwe ne ye na ne niso egu fom a wo be ma no sebe ese wadwuma account amma wo ne medua enkoso enti pese me tu mema fo se so onya de ne bi ko pre bi na enkoda be mu a wo mo de no mo nhwe enkoda no na no Onyankopon di enhyira beba ame wadwuma so ayeye na ne ekoso ne ababa yi ne abrante enya de ya amuka wo ma wo fo so ewo ge ya wo fo wo abotrepa na wo hwe owura ya fo ka ne ye bi ne kasa bi no wo bu obe ya na so keka no ne ade no ye ne ma bi a in fact emmoa te be se ka tene se 1% building na sa ha no ya tua san so fere so omra ne entrance ne yensiesie bibia ye na sadie se enkola ne bedidi on to me ka say 100 cities so money 100 cities a week as I say yes can be yes uncle we say one be di bie and be atisa and ko de jab faba tin never some ka say say na sadie ne de ese so ye okay na sadie ne da se wa me da se enen so so abia ye nchia ye tiefo ne ahwefo na amayaw ye da na se papa sisterhood ye da na se ode ya to fom team abije ene de straight 1-0 ye lose na mpempi no de bia no ema ye problem ba ko e woni se bema bia ne akwatam de si ya battery so ne ye de ne ko speed sa no to de bia eya na nya ni kan woni ne ya wie ye o so won wo hwa bema yi nani ma ya fia sa pensere ya wote ba bia wote a wo bobbo na dwene de ma ba ya wote ha oba no na ato ne ho atwene na akwa wie sei sa oba ekeka ne ho bo ne ho so wa wunya bi ma no wontimi nhwe ne yie wono a bo ne ho so so oba ya adwumaden de abobra wo sanse na ni briska ame ya nkana ni nko bra adua na oh ema kase ya ni na ho wo ye oba wo bo ho so wo bo modin ase wo ba ya adwuma survive na se wo ni be ma biti na se on support o se wo ya adwuma e de apa wano mpo aduane a madam dwane manyina ho because wo pe wo bo fom wo anya bi ama wono so ye nso so abuai ewie ya wase kura wo se ye nyaa na keka bi fa kire wase ame ya wontie no ntie ne ye no ntie ase ye se ena wiase ne atoto ne ama bebre ajeje mu na tribes ni bi wo Ghana ha wo kofo ba na wonya ne ho ade a wo nkopre ba se wo kofo ba na se wonya ne ho ade a wo nkopre ba as a matter of fact obi akra ni adaje a wo de kwa kwahwe wanim enti se wo wanya akokoduro se yenya wo na wo be fa akwada na kosiesie no fa ne koma wo maami ewo sirem ne de amayaw yesraw ya wo ye no se sister ye kire ne ba bi amra kwan da amayaw wani ba bre pa enti tenase na dwena asem wo ehumienu na ma na akyese ye sori ya ye te dase abrane am ye kura so bema bi ebehia ne bia yese ye do ba besia etimi tu na butu nyina agu na ne ti deda ne kon ho wo se medo no ene brofo abos I love you ema ya mi ani na ho na nke ye ka no kura nka me ya oda ho na ne mfian enka nya na dua ne so na ne sa sister yi enso ye de akwa ema ya mi ani na ho fa bema mesra wo fa dia wo pebre no wo vision bema wo vision ena kofa enya bema obo na bra bo biara won san pebre ma me da ase yo na abrampa maledi me da ase pi nyame onhira maledi wo busa awura yi asembi ya na ede ade a se wo betimi ahia bema won koye won ade timbeda ho ne na wo mienu free na me ya na nam wona so wona nam ho twa wo ma na maledi de wo kakra ye mi hu ne se boso me nwotwe enam forest mu twa wo ma esa betai na wakoton wo fufu ame watia na suntem sabroma awade yankopon abetwa ntroma sa wade bi se de maladi am sanka ye se wote wasi ane wo fufu na wo sa ne hwahwa ha ame yaw baby a obi mo fa me yanto so no ne namfo hu ne suban ene na braba a wo bo no wiase maladi abrantie ti sei hwe ne kon ene na nim ene samhuna odie ana ma mefro ma me mefro hwe samuno anti wanti no hwan wo me ya ti wei bo so me nwotwe ana nsia woni di ma bi ni o wira ho
wani wo titasi o se 207 mu koba malady na driver for ni bi no ntansa no de akoku performa because oba ya bobonu ya otumi boni fie ni fie wura bia ya ma de ka akohwo akum performa so ameya ade a wo ye na etan na malady na me se me busa asem metia na me dwuna asem bi se eye wadufo no sa asem ko mo ho na so mo se ya fra branch wadidi atem a ya na mmara ne sese ya ne pesi yehu ebi se mo ne enim se enkoda ne ma ho asem se monsa enti se wa frɛ no adi atem a se yen ade ne betimi a mo ne ye hyemase enti de ne betimi aye mo ma ye hunu mmara ne se de mmara ne ka na ka se bia buru se bia nyado akwa na nim hwiahwian ebetimi adidi mo atem memma ampa woni nam krom a edidi enum ne mate wo su adi asema ame ya hwe unsi ma na ba fom so ba won koda mienu na se umfa ma mi ko umfa busuani bi akọ sika bi amamaledi ne ka no otim na india tu ayira na india tu ayira efisa de ka na bebra ni ti ayira ame ya nsia nyansa no amra me hwe ne ma no ade bi wo hono ma moya ma mema ye di atem kwa bonsi obia no odi mema atem ana wei no mo tretrom sa hwe mo so ayi miniati ye wono hwe ne ma ketire wo bi wo hwe ne ma eso ye ni etrete ensa ehwe mema nyina so na ko hwe ketire wo bi so bi eti ame ya mesrew babia wo bi ame ya mesrew babia wo bi ane megu ya ni mase ketire ne ba wo esesu ni ma bebre ketire ne ma be ne bebre ne ma be ne bebre ketire mo kan kire me malady na mai tra no me bebre ne ma tra o me bebre malady mua ke ya fe na be wo 5 akan na 8 eti malady ameyaw baby owo bia no omna me hwe ne man eniema wo ye no wo cha abufu se dwabe no akwacho se bekwan no akwacho me si picture mu ntresi ni mayai ne akonkote no omna me hwe ne man de jimi ni semfo a ebi di ni sa no Kevin transcendent radio kosi ye no boy ho amane benchire ye no yo abusuan for me be ye friend benchire ye benchire eno ase chese chine kase ai otufu chine kase ai benchire me se nra ye bakola no Sarah police forecast say em fanemra no mo frɛ o papa no Kevin moko ye pacho ye koye ne yekoto eye chief sergeant asiedu ehwa police station ye dana se pese opia se mpanya mi hira no papa na yekoto ye no o ma ne to ye se e wo se papa ne hwe ne ba no na wontimi wo ba nto baabi ema obi nkohwe no nti ye mfrɛ papa no omra demu fra akra ne papa ye frɛ o papa ne o ma me ne nyina bae o ma me ne bae mempene haja aka songo ni di akire baabi maami nti mempene na police ni ne ka se enye na asem eye papa ne akra na asem nti won kana koma nto ne yem na akra ne ye ni nhira a wode nyame de na badua wo nti no won kana koma nto ne yem no nje akra no nkohwe no nti eno police ni ne wo mo kasai ema wo sensan krata wa mo sensan krata se papa no anhwe akra ne na akra no ho tochema ye be china tum sanso na akra no nso antena ono nso ye de ne be famra kwan so nti se akra no wo papa nsem a ye twen se Wednesday o ma me be ba ne aka ho ne ma me nso be free se hwehwa ba ne ma me na nka so wo no so enzima nti ono nso be ba Wednesday ti enura ne de papa nde ne ba ne ko fi eya o china ye mfre ne hwe se de akosi ye da so abenchire case number 2 Sheila Minta oye complainant he no free buy ACCR Accra why no obo ne kwadu pair of fair Accra ena kwabena kumi wono so ewo enkran na case ye sister akosi ago aboaje Sompa Nkomo wono no ye production ni nyina wode ema na yen na nyankopon enhira ne papa anti ako ye da ase ye ni aso wabapa eti say ma ne so na ja wonsa na wabobo no man pa cho me ho ye your bible Quran be focus ya kasa preko snap bodu ane cross opede hi me pa cho me pe snap ene na ebe ye ntem ayo be de hode wase man snap ni podu ane ana man snap be nkum abrampa snap na manom so manom abije na anom snap no abije Kristo ni no otonyo no nsa wono no hanom snap no na sa ne ka me ministry won konsi obi enye no kura abije wonye sa da obua na na brampa wo no wanom
ensano wo de wa hia se papa yi kasa preko no bra na no so ma no Malady you be say we kasa preko ni we Malady he abra pade wo ye no anya me abesro wa fa kasa preko dia ko fia ko du fufu David grache wa cha to san bre Malady ni to san bre mi pese mu hunu Malady nya me a wada roma ti kasa preko no we ye wi aye musa bi abi je we una chief producer kasa preko no we Abije I hate TV so me pese ye be kwa chi Malady ba fa bodu ya ne kan ho Mami, peja kosoro. Bodin. Me, Sheila. Mwana so mikra shinap. Mikra shinap. Mikra boduya. Mikra boduya. Sasa ma meken. Sasa ma meken. Mikra trodo. Mikra trodo. Mi nitro. Mi ditro. Oba pasembe na aba. Yo. Ma me pacho me ejuma wo ejuma ko kese di mo Ghana. But asem bi ntimi pese me ko ejuma ni. Yo. Until last year December, and I'm free my region, a called different region. And to say ye dear Conny Abassa and baby I met no, the boss on city hall, into or qua or family. Now our family colleague back. Yes, someone checking a mic. Is he so on one and a cast and off? Now our family mamma on this so family colleague back home, Nayako. And to say ye dear Conny Abba within the regions. And to somewhere May, late May this year. Ena oka so e wo se me ye ntem na obefa lady bi ansa ya konti ma nye ntem a time be gesi no ena ye fa lady ni si yesi no we kropon edukrom okay aha yesi no na ye call ye region ye ba no na ye san fa ho na yesi no ti yesi ni wie ye no onu be si ono ne pale no ai onu be si wo achimota 7 and I made me to my coin to me boss in the corner me to my coin to into be 2 weeks later me da hona ye shop manager ba ko oni me contact into your friend me say unim lady bi a your friend pearl and I see o minim no na see shimi and I see minim no na see o lady na o dem call edukrom na me see o sa na your friend no and I see okay lady ne say one o boss or suspect say one o boss twempna in some o kika no o say me fa o number ma no but minimum and a lady no so ye me schoolmate enti no me pesa me fro na me bisa na me say oh we dey say anya say me ne twempna na me ne twempna tell na anya problem so bet me de me number ma no and o de me number ma no ti be 30 minutes around 9:30 and you na lady ni frame or frame ya oni shila me say ye frame me pelia ai ona ye no call and am say oni kwabna twempna and am say me ne twempna say me aside the juma e ye wo boss kwabna kumi mo aside the juma no me ni hweye and I me ni one on one crying to what is the problem or say woni ni twempna de a ene etie me ene ni twempna na boss no oye cheat we use me then in some do can bebre or kan ya kan say as at that time on me kasa no kra me boss ni na abeda ma na bleeding ti no okoni fie na won fi ni by she's desperate enti na our friend ni she's disturbed because na kwabena kumi boss yi woni yire me pa cho wo yire eja kwabena kumi wa chiri da ho se de ye nde wa chiri da ho wo yire bette se udi ye boni TV so empra ba akotwe ye nye oba bia na ye sesa mo ne mo twempran wo wa ba bia ngu ase abo baba ka say anti Sheila enti me yes ana okasa na otwas nti ade achi anopa no within me na I felt say maybe say no crepa so ne me boss e twempna ne de okika kire me na ebia she's depressed and I said broken heart achi no asem ni nchire me okaka me say asem on me ka no sire me mama bo me boss amane enya say to create another problem mama no and I'm say okay enti ade chi na me texting the text message ni chira wo me and I'm say good morning sis I hope you are doing well don't worry everything will be fine and I'm there me ignore enti going forward the lady ni frɛ me like or frɛ me otimi frɛ me kra me mfa e wo mu anu abe frɛ me or frɛ me a onsam de o ka bi pa na o kasa o ma wo nka bi o ka owi anu we bisa o boss se mu ye say no kra me say madam me de me ni mo hwe enti kasa ni nchire mu no o be ka kire me say o boss
oba me nu aduane ma ne me ye we ma ne me ye we ma ne tirimu denden de o ma me sika de bia na o se ne yiri aye aduane esi ne kaa mu ana me se me boss no onye obi a odidi abonten ya ne na nantia for some time ondidi abonten ya kra ya ne nama yetimi gya no hokoto aduane di ondidi abonten the only thing na me hu so oto wa abonten eye fruit na ya kra ya ba otimi to alasa ndi otokro otobi mami nti onye obi a say na wa fa kira koka kire me boss na at that particular moment ya na me ne me boss pe na etike mu nti nsem o ka kire no say me say mpanimfo bi wo ya adwuma mu oni omo de da na ade nti me boss nso be gidi say if at this particular moment no me ni asemesi pe na etike mu na ye to we a na wa koka kire lady ni de end no kre so osaba say ofre me weekend say o boss wa baha me de ma pamo no na one ne ma ne yira ye ne baby sitter na ene ansam de okan de no ti a eba ne yira ye ne baby sitter ne yira ye ne say na me de ma pamo no na ne yiri na ye ne maid honestly me ka che ne sister enye be ma bia na obegye ne ba ama ne yiri akoye adwuma se uhu se be ma ye sa at that point ne de na ne hu ye machi enti me de me kan mu no kra kire uhu se be ma ye sa no owodo e de ma ne yiri no na me minim say me boss me nim ne yiri me hia ne da ba me nim say odo ne yiri to the sense say me crampo me me boss atena care mu ama na toka ama ne yiri so de ne ba jana it could be say lady no koye adwuma so we de me nua en say enya asem a e wo say eye yi na e me say lady na eye ne yanti like osan call back to me boss e ko kika ansem kire ne say shila sisi or ensem ne de bebre kwa ba ne nyina mu no anhye dan ha menti at a point no me boss by adwuma mu ya crash station wo ana obebisa me say shila wo ka kire me say me ma wo sika bi but that money is not anything beyond mommy but me pesa me bisa wa asem yi wa kuma mu na ka no kra kire me ana me say o boss aden ana obisa me say ye den na akokika me ho nsem e kire lady na ye de ne call we na me say boss me o se maka den or say they are proofs ebi wa me no penalty care mu the lady said you said this and I'm say boss this is the scenario me dey can asem ni kire it was the lady who was calling me and I'm a boss too ni can or call ye or say no kre eye dan ya e be dead and I too ni ka call Quincy na lady now started texting me Kwabna said he me what text messages ni na obisa wa asem no na you denied just apologize and let everything go and I'm texting and say I'm sorry I've not done anything why should I apologize for what I'm sorry I'm working and I'm cutting off and if he cutting off now I'm cutting and the voice notes messages atem didie me de me ho hihye me boss ka kire ne say me de me tata no me ho kanka o se me tena ne ka mu ana me ho bon voice message ni bi kura ka kire me say bi wase kankan wo fi ma me ni nyina o me send ni ma producer abije bi wen o ma ya fa bi mu mai ai bono ha o de ma ne nkasa kakra eya asefem enti me ko sama no wa himfie se me minima kuma mu pefe say the last thing I would do say if there be onu kra onu no ne ha woni sen wo bra na brabom na yire no empra keke no se bra ne ne twi akokwa wi de mi eru kokwa bi afiase ka say enti me jai no kra na me ko sama no wa himfie na me ka kire me boss say me the way aniema ko no ma ko sama lady no wa himfie ba ayese wo me boss na me ka no kra kire no unjindi enti ya ko traditional court e ho de untimi ntwa ntro wo ho utwa ntro a ebe yiu ena me boss kan say hu hia na se me ya ade a me dwen ono so ne ho enti me nkoyi asem ni free ho initially me ka kire ne se me nkoyi atamre doso enya ade a me yi da enti later no ne me kasa ya kosi be na obisa me say me koyi a ena me se me koyi si odwan baako 1000 eni shina me ntimi boss aka no enti obisa me se ni nyina ayesen ena me se odwan ne de me nim na 1000 wanka ho asem biom ba me hu se o eye den a ye adwuma enti bia ebe na ebetwi ebia wo kye na bi no behia na ena me ankasa me di me sika ekoyi asem no ena me twa bibia asoma ne koye ma lady ni ma blocking ne ba bia ye adwuma kama me wo ho Saturday we ena me hu se different number texting me stupid account manager you soon lose your job because wa ka kire me say me boss think kete say coming December no ye renew contract o ma ye renew me contract ama me
until I will lose my job. And you do my time catch me say I will shoot you, I will kill you, I will shut your mouth for you, because or can't I me yamu shame me because. What do you say? Police case. Or catch me say she will storm my office, and I'm penny and power storming or by honso. Sabi baby I mean so aside I mean yami near man kakran or my honso bore me. Because Obaba kick and some the same thing na and I will be soon to me besame. Until recently, Bibi I was saying to me, Bibi Kakra woman. Sansem ninti abome. No, that pay or that's all company anymore. On your Jumaya, what your company, but Oba ho. Okay. Because of say, was suspected, and I say, Mame, eh, Nanny a bland here in Sonia Den. And I Obeki can say, a young branching trying. Saturday where or yes, and a while Bibi obey be a mere screenshotter, number 4 dear mammy boss. And I'm a boss friend, Mr. Are you still talking? And I see she's not my friend. I didn't see there was a minute casa. My blocking it since then. And they are different line. Different number. I thought different number. And or they texting me. And I see okay. And or friend girl. Or friend now for text messages. Ninam so. Timi nam kwanso air quartersano. And I will be friend. Or friend me I'm a peki ya. Or say is they Madam Sheila? I said yes. Or say I'm calling from National Security. If you don't stay away from the life of Kwabena and Pearl, I'm telling you, I'll persecute you. I know where you are at Pobima. I'll get my boys after you. Mami, onu obi na akwashishe. Later, no me won say enipani ya Mukaila. Mustafa Mukaila. Onu ya hwan? Minim onu mami no oni langard fo enenam. Eni nti na say pay of fee. Ai, oni langard enti na say misru ti me see for man na me call report what Tesano police station. Ena ye gi omo number enti o kan say Monday no so na wo say ye kwa adwuma enti me nya ho anko ba me hwe se ne ade ne ko na me ne me boss kasa ye no tell me say he doesn't want to dive deep into what the lady have said I told her, but if I know I'm just bringing up stories to save my face, I should say the truth. And in fact me bufu ye make it come adwen kire ne papa me bufu ye because I'm seeing say omo me enu na me boss say lady no ono oya asase ho adwuma enti onim judges onim lawyers o police for the onim bebre lady no so aka kire me da say ono onim lawyers onim hwan na police station emfa no ono krampo no oni prampram hini atwen panada ono prampram ni timi kuru kakra ono ko ne na nante na enye we ma cho wasem a wo kan yeni ho evidence e na sem na wo kan no me Oheneni Genevieve amabrifa yeboa me ne me ye yi ho firim yeni ho asembia ti asembia ba e ye wo na wo ka wasem yenim de wo ka no ho hwe pa cho bebre ka wasem enti aniti na me de aba ha no de we lady ni threaten me person mo de me she na say we de nka ayi anti Sheila ye police asem and I saw report on your chin. Mami, my reporting was police, but looking at how Omoka said lady no or boss ya now that's you adwuma no. Me patcho me that's you adwuma and me na we dey any so mbe yiwadi. Mami means robium. Ye yi media means robium. Adwuma ni dey me ye. Sheila no ma friend no. Omfa, mon friend ne ye musa no. Tie se ba oba nte ye mfa wo hye ne nsa. Sadia be chine bibia yewa eye Sheila wo fe e pearl of fe ai e ka mabo mi koyi asem ni free ho no ontua ne sika mami omo mi enu nyina on de ene be ma no na Kwabena kumi no na ese efre no ono na ese efre no cause ono na akwa twemere che nyina ade abafi ono no akofa sa asem idi aba to na ese efre no cause ade asem na wo ka no inhunu echire hu animu wanya no Mr. Kwabena kumi no so momye mfre no ompeke ye brei akopasse mama ne hu tese mana amaba ni bi ne die abusuafo gino ye konko gibi se pepper and onion no ye tete odi aka ho preko amana ye kama so be jollof be nkwan abomu papa bi a odi madofo ne be ye dedia na wa udi ama ho ato de ye gino pepper and onion ko gibi Lester Ghana say obetima mo ananti don hwe duonu nan eye yas obra wachima eye yas enam ahunidie tam a
odi aba no yes kwaji bi o wakespa no wadantem ene nketwa kono kwaji bi 0501390337 Kojak Farmer yanko sesi Procode tete aduro afiafie kwaji bi tipaye ebekọ wakotusen ama ho atọ ebefiri wo ya unum Procode a ebedwane waya aposen a odija bidie ebeyi usi asinyina amase ye fita 0531069945 Kengen eyesu projen yɛde yadeɛ biara yɛde nsuo akala ne wom woyɛ yie kwajibi wotopon kama wogye awadeɛ ɛbɛboa ɛyɛ Kengen kɔne kwajibi yɛ ɔbrɛma UGC ebuso hɔ tafuni road kɔ osisi abawutu kwata no so wa bebrebe na hɔ 0241449111 OCP Ghana akuafo nyina nsɔre sisi odia IBJ wunya oba na mo frɛ bɛɛma no munua udua ade yɛde hyɛ fam kwajibi atosodeɛ efa guso mepakyɛw ɛbɛma na so dɔso amwate mfaso bebree ɛho mmoa nyina ebedwane 0555909437 Best Brain Publications yanko ho sisi watintim ngoma yakwajibi ama yema basic 1 copying basic 6 ama masua textbooks ebu ena JHS 1 for nso de ka ho kwajibi wase ba bia ngoma etwia ni hwɛ no o madu ho dadadada bese champo brem wo bra wo mofrɛ wo so mami me dance so mami asema ya eda epun so yi ayo so complicating pa say sister yi ene ne boss ene ye adwuma ena wo mu ekoba se ne be adwuma no ebekọ so sister wo hwe na se ne wo si to ne wo si kana sem no enya de ya to me ne de wo twa intro bia because ne wo kan esisi so hello yeah black abna kumi ma he yeah ya frame so for mama wo hini ni me adwuma o Sompa TV su kuma se okay e me ya pa se me frɛ wo sa because asɛm no nya asɛm ayɛ sɛ nke ba ha but ni pa no so untumi mpam no lady bi a frɛ no Shilamita me pa cho ni menyano o se ne boss no na issue ya kokɔ so bebre fa baba wo bi e frɛ ne pelo fe o se ni poso obeku no o threaten no ba me kro kan asɛm si we di nke police case o se di aye no o pese ye de ne hye ne nsa se bi ade be kye na wawu a ye mu hwehwɛ pɛl no na de ama ye frɛ wo ne sɛ o se asɛm de kind of traditional court ama wo boka o ka se wo betua nso wante ho hwe bio ti eno na ye srɛ sɛ wada woroma kwan ye be fa so a wo betua na ye nso asɛm na sumdwa aba to ana me frɛ na komi matewai nti na komi what ne say what mo di makacha ne say me wona ebe me question cross up. No matter issue with I kept telling him so any issue anyway I can't bad yeah no way no I don't know what about I do work am at Timisira na kumi so to na sebi married man there sem say keka mo keka na nyefe na so to na out na etu nkotwere ba bia twere wa etimi pa cha wa ba ye ha okumase wo mra kra na o magis kanana oh so na me ejuma sa nti o kina it's some the bia say ya dey say me won as I said no this is not an issue but seriously I don't know the details of the whole thing how they go to involve themselves in that way but because I was what you want to go for which enya fe kola into me okay chairman na make chance say oh yes and you be say obey into on just no so because of saying na woman water talent na so no so report no begin no Canada because woman na can send ya fa no and no cre yo let me see here but so they are call what there I think no yo nti e we meja ne kwan manaba ti mesira wo mo so na asumdwe mrawai ate ye da se pa ba bi aye adwuma ne so ti ya mo ba bi kro ne kura din se be ye nkofa problem bi ama ate right yo ye so ye da se eti afei shila ayi pe ayi ofe
another day September bosome ni de to so mienu yi ye di maame shilaminta e hye won sapelo fe a ye se won kan se wo de woni national security for nenam woni langas for nenam e bubodi akase a ye ntimi mo maame sade bechi na wo ba hu kunsu kunkra ye be hold responsible de betimi aka kire wa no okọ na ka wo boy no eja kumi na tua wantua adwa da sabra me nsantra sem no so enfi kiri mu anwo enwo asem turu mu a epie nanum Mr. Champo na wanu ne TV so aye o mo frɛ me enoa na waka no hello waya enoa na waka no ade me wo TV so ade wiase ejeba de pa na eji wo wiase hello di asem me wo TV so ade me wo TV so o ade benko ade anko ade kakra ye san emema amu ade nse bebre ebre nipa ade sisa no feel insecure tell us whoever or feel insecure as a sister ene ne boss no enam wo mo ekoba e man bebre on ma say do baby ya no mutimi show mo so to no say sa na obi ate but lady transit lady ya wo join me what was say we are responsible and na say you rabo no bonus ya rabo bonia bibi ada bonten enka wo ka say nko bi kura frɛ say omunya no ebi asesa no te enti ba ku no ya wo threaten no ese woni ho anwafo ne nam nya dade no ya pese ya ka kire ne say sansam no onya aka because na no beyi ne ka wa hwe ya na no beyi ne ka ebi kura na bibi eba be se na nya wo no so no odi ho to asemu enti no sister am say baby ya wo ye wo no say bia nkra wo no baby okoko ye report no e say on trust on papa because o mo ntimi anya hu bibi entina so mama what on kan e man de ba say entimi nim say say no obetimi aye police case police case dey so nko bibi a wo bi o so adi ka report ba o ba ye de ne hye ne sa no na papa na twari sika no no e wa ye ne mom man no so kan che ne say asem wo say huntini mo onyi sister ye di na o man yin e ne adwuma wo de me da se na Abraham pa o da asem no o da dwak edwom asem no dwakese na asem mpanifo bebre frame okay o chena sa asem no ti pani pa ba ko be frim kran aba ne me ya be ye meeting yo ewo sa asem no ho enti no o da no yen ye ho ne ye wo yen no kwasem me ma me firi wo da me papa firi da ni ya wo me da ho ene wo de wa na platform bi yes o dan ho ma ayi o ma te platform bi na ene bi mu gusu ne ye gimi ye ho o mo keke mo nsam se do na enkomo no mu din platform su nyina so ne ye tsa de ai abegu wonim abegu mi manim tese na mu de mu pupu mu to mra na mu famra mu pupu mu to se ya da mra go prama no na mu mra ye bo din na wo du da so ye bo din na wo du da so na danfo na hunu onipa bone a wo ye wo kronum wo abro wo ti mu de mu pupu mu to na Abrampa o da hinsem tokwa starting 1999 enye nasem ne ye nyina ne ye nkwala eti ene kra mitimi kase wo mu ntwa so ne ye mpe okro ne ye dan empuntuo ansa yesi wo hene o si ade yo doctor asem na okay from Paul Manso dokota yesi ne hene munyan manso sem no na ye mpre wo man no empuntuo enu no ade papa na enu ne ye adwene ho sabi enkro bia ye a wo mo hene no mama na ye fe no ese ensu ye de ye ni yie obrempon sintim safo kire wo ye ado jase hino se wo ye ado ayi o krontire o mo ne mo nkrofo no nkasa o ai o dan obi mo ne mo nkasa na yesi ye bedwa nsemu a ene ye bedwa mu na nye ye buta ye pese ye nsu ye kuro no etumpon de ye yie no kwasem yansu ye di tumi hwahwa ye ho ye hinini se ni se nkrofo ye bie no eye fe enu kwasem enu ne ye buta but sade bi nso nkoyi a enu ye beka ena de to so mienu maledi mitie honorable akwasi akwa achimoda MP honorable your constituents omani nye they are not happy omani nye de wo ye no about you omo pa bi die mu omo ye MPP fo ni mpo kasa se kwan a wodi market ensam na nam so no enye but ya ni ya ye din na ma ye din o chena pani bi so omra
oye odani a otenkran Ome. opeso ni mi be hia no be bie nsem so Ekyrew. ne fiti juada ne yante hwea Ombehunu. ye bebom Die si. ye tie nyina firi odan ho Ye man ye man. ya wo ye ho Ye man ni nyimu. enyame ayi ado nya platform kakra gina so ye de kan krofo de Aba. yenso be kan de Aba. yesi maame fo na tin suom ne awiam no wo mu wu no Ye. se suo bu o ma wiam so yesi wo mu wu nya agro ede anko ede anko na nipa ba ko yiye yom o ai ne ye maame mu no kwasem MC no wo person ye de obeye bia MC won oh next wo ye adwuma no o ye na adwuma na ye tire ye sa de kire papa bi so papa ni din be ba nche oh nche ndi be ba wo de me say adwoada ye nyina say ye tie video so ye mu ya ene ni besi ye bo audio so no entie tie ba ko asem no say aka video audio bi so de wani na ewuo wo atwam say e school fees utwam kankan wo ya boa paawo wo ya boa wo nyenyenyan a wo de ba office on kwasia wo de ho be compare me wo ya kwasia ba oni ma deda denti na okunu dwane ye denti na okunu koye wa dwaman ti ni eja wo ye dwaman fo wo mama ka asem jo me menye desperate wo na why desperate okay wo na why desperate wo ntro na wo twa kire doris no e na me pese wo hu se wo ye ntro de o kan okwabna ho no ni nyina so ye nokre wo ye ntro pa wa toka mo ba nye wo na o ka asem kire me ne mo nenam mo koba na medi mo achi oh yes smart o smartness ye hu da bibia minim no onu so nim bia na empese be bia o empese be bia o nti wo how okay you're worrying yourself. I don't have time for you na me kase menya ho time a wo betu afiga na ha kona ko bo medua metwen ho chimi 40 so asia o shaw ho a wo betimi ni mara ne ayi class de ma ye no wo betimi ayi mufa asia obi a o peska fi be ma ho nti be ma no fa ma wa na o pesu twantro o your boss me onya me boss o onya me boss nti wo na ye o boss anhwe ya wo na wadwuma ho beka nti se wadimi na so ninyansa na so be din kwase asema wani be hu ase enti am ni pa bi ese wo hwe wo ho a e na ye me class no enti di sabi wo ta gas enti ada kan si anamansi a wongu montom bu yo oba ya abremu ma me da say case no ye very serious se oba besia ya obi aware na wade na awade obi aware wo wakwatare ho ya wo kwakodi side chick wo kodi mate na wo kwakodi no eno so watimi ade captain's band na bo wa betri den adi post bia mema ho a to yonko ba ho because wadwene ya wo say obi kunu na wo ne na twempena no wasane obi twempena na wone wo twempena ntin ko ne obi so twempena ho enwo dwoa enka wo pel san kanya na unyaaye won case bi wo ho a ema ankasa no sam ye na yesi tentan ye tan ye ho ankasa oba hia ne yonko ba won penasem wotan no for no reason so obi di ne pa wo die won ka bi nhemu na ena wo pel kro ya so ama asem nya timi atretra de aba bedu ha wenya ni ngwase na ye na mema wafo ye bibi ye tape ya ye boy ye sere hu abre bia no ye pechen dia bomu denden dia enka wenyi na ba besi da ben na oba ede na dwene be ye adwuma da ben e na oba ede na dwene e be ye adwuma timi to yonko ba ho a ede na sinyina adi na tem na o se obo odua enti enya me ma megina me nwa yi die ho na me nkan no nko a nanso so asamu ana sister yi ken efa baabi no na me di blame ma no nieti na me di blame ma nyina ne say saa time appel kuro yi started day ne nkomo bi efoforo no ne ade na nka wo so twanitia wan twanitia wokoda ne advisor ewiase na bi wo ho madwene mu ka omu o madwene nya o wo munya papa o awodanfo ni bi hyehyentade address o awodanfo no ebi motoric this time o wetimi anya adaje wo na akọ cancel no wo na akọ akoye ne yie so won ba bi ode wato
na ye de ebesre ne abompa ye say yenua ben na dwuma nkonkobo no because Ghana had ye say na dwuma na hia na dwuma bo no na be ya na pel no nso so ontu ne hofo sister yi se ne ho gunsu gunkra yembisa pel ade oye no wa pel fe edin ba na o say omunim say different pa no shimi pel fe shimi akra bro no be so na wote no ABC mu amunim no mon kan kire no why pel shimi me pa cho Dr. Grow Fine ube grow fine oso ko kete so na wonna eye grow fine oso atse eye grow fine ayare wi ohun to eye grow fine ba tan ya wa wona pese opia bonten ko dibia eye grow fine koko ne dia ye mojaduro eye kama ano aye namama na aye de eye kama digital ba sentence anu adwuma ye ne dia ba 024459653 Tabita Clinic eye sabia sonko me pa cho de abrofuduro enya bibiduro wo de akabo mu ye adwuma eti yade ne dwane ojo so ntentem fo ni kire ho infections kum no hwe ye so brebo no hawa bam ni nyina be ko me pa cho ayamukuro ebe dwane sisi yade eye anu aye mmere e wo empemu a ye wa hojo da ban sindi junction ho me pa cho eho eni ebuto 0202347647 Joycam Roofing Company ye kwa ko boye dan so menyo hu pete ensuo toto ye woodworks ye trusses IBR Ceflock standard sheets Euro tiles any accessories ye wo enkran kaswa Kumasi Techiman Sunyai Tamale Boga Kumasi Sokoba Mpame ye ne police station there mhwe 0540 125-816 Lawson delay my capsules Lawson Beverages Company Limited Lawson Loke Lawson delay Lawson Eba Mr. na wa ye mmere ayamukuro uni atenka be ma wa hojo enema basa join the sikun braye mu hawo ade wa kire hu cholesterol ji uni pedua boso so kwa to dem a be bia to na duro to aduro bia ubenya bia to 0242133577 doctor also for 3 days amen yankoi beda asimama na beda hefoni atiefo nyina ayede ase Oheneni de nanso ayede asa ache ya fla wo ma be papa wo yonko unua na wontweme kasa fonyini na enipe flash herbal no wo so chefe wo so wonsanye de enka ABA herbal clinic osofo ata osofo abrante osofo 3 days buruni Dr. Kune ne wiase nyina gina tum na yensi ne form no na asan manya nkita odie biem na enye chinejefo entenase enka dem entenase mayade enye de enseo tumdika na awieye blem ani ABA herbal clinic enye nkita odie na awradi nyakopon emfe so na yaresane fa hodie enya odie da bia meka mesi ABA herbal ya base ye de kwaye bretuom abafie ye ma adasa ehun no brane hama enkohene ne abena tumi ni ahode atwedi ampo nyakopon edi wura mode maye se ye mfansiese ye ho ne ye mfa mo ye ho ban na ahode ye den emre ni pedua mu ABA herbal clinic doma hinkro na aso ye kese no ewo ye wo bena dwom apia kubi coastal no ekire ope ene ewo sa enso na obekumase a ye wo kwada so edwinase market na chi hwa ene yewo wono mo afone ne mpatamu no okura ne yewo da bia metrase wo Genesis FM ewo afogo so saa so na baabia ni efiada ne efiada bia sawifo ni nyina enhia me wo adehye FM ewo sahwi baabia ni na mum kumase ene doma hinkro me ye adwuma firi dwada ekopem memenda kwasi da nkwa na menye de menye adwuma anopa no nsia ekopem anwumle no nsia ene kura de bebo no num na maye de na ma hye adwuma ye de ase ediba bibiala awo bia baabia wo firi enwene akire ho tuana mo ne bra entem na ni ABA herbal clinic enya ngita odi na awrade mfia so no onya den omwa da bia me kasa me maso ye se open nubna open hama open kohini open enhaban kasa ehuna ABA herbal clinic na be de obehunu bi ebi se ho yenye tablet wo ho capsules ni ho ensu aduro bi anya de eni ho eye nubra ne hama na nkasa de ye de ye di enjuma se obo maso ne wo se me ma wonsu aduro a mia me di nubra no ma ma che de wo bekwa gugusu wa kwose ndi do wakono awa de ye de anom senye saa so a masi enubra na ye ne powder ma ye no isam a wo de kofra aduane ye de edi koko a wo di bi agum enkwan a wo di bi ye de agum aduane bia mu omre bia na enkwan bia betimi di bi ye de agum na wadi na aba be ye ni pedua no adwuma be siesie ni pedua na ma ahoden ye de aya wo dia adanse ni de bebre ediba bibiala a wo bia bomodin se woni ABA herbal clinic ebenya nkita hodie na awrade afia so aboa ABA herbal bia meka se yade a meye ho adwuma edoso yie pa
na enam se ma wedele wo ani ehwemu nti na ne yebo media ne yede ani na yede atato ne nyina ne se wie yebremu mi na me de bibiduro etu anifla ase ewa abra menye wo operation men so ahweniwa men fedro so nyede enwu ani ne so na mu ado na ma de akofra aduane yede edi koko a wodi bi agum enkonya wodi bi yede agum ado ne be fantima fa mojem ebe tire no abeye mu adwuma ebe petire no makum tire nim kro na aba ni so aba woro sama ani na yede atia ekwa enyede emmabiem eti se wani ne so ye wisi eye kantan eye kusu eye kabisi eye sede ententan wo so no anopa wi anwumre wani ne so ye ofita sede ebo asie na tumrika ni ABA herbal clinic enya enkitanodie say ye glaucoma say ye cataract ete bomoden ne bra wani ne yakwa ni operation ene yade na sa yede ababie musutu anamo ne bra sa so no akwaje spes ya hye opese wi spes ne yede eto a oba meje spes na to de yede e amount number ni nie osu betimi afre na de wonti ase bia no yede wabisa number no eye 0541 56 5199 0541 56 5199 Vodano eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 APA herbal mendambe samedi edi miduma no osu betimi afre na de wonti ase no wayede wabisa ebia otie me wode ne ye hypertension eye diabetes eye stroke ena aka wato otu ase na etwen wosisi wo ye ho hwanyede enyeye APA herbal da bia meka sa ya de wenum nyina eye bonus ewa aso ye ho a oba ba be fa ne free enti se diabetes eye hypertension eye stroke a bomode ne tu anamo na de ebra stroke for no edie ehia me yie pa obi o wa stroke no akana to wanani ama ne ho so wanka bi anyede ansem da krope ene kan ne to wontimi nka ne ho wontimi nya ne ho hwe wontimi nkasa wontimi nya bibia se stroke no akan to na wontimi enka ho a montu mirikamra APA herbal clinic na awrade be free so ayede aboa within 3 weeks 21 days obepeja mu atenase ama so hu se aduro yede ewo ho ena obi su stroke no aso ne fa na ayede adwodwo also bad the same thing ye behwe aboa obi de ahodi woni peduanim by asona no ne kasa emma na no na ayede echia bomode ne APA herbal clinic enya nkitaodie na awrade farms no onye de omoa eye nubra ne hama ena mede mu akono ayede anom edusam na mema wakoyetia no mema de akofra kokwa ayede edi ebe siesi wa ma so ho ayede ato edba bibiala wo bia se ye stroke a bomode ne APA herbal enya nkitaodie na awrade farms no onye de omoa sede da maka no diabetes no debia ye kan edom dodo na na de ato omutirim se anu nya de eni aduro yade a emeka nse eye mojam yade a enam emoa so na eba no eye na ne kon edene na wanye aduro betimi aye mojam odwuma be ye din se obetimi ayede akon amanako enu nti na mpempe no dodo na ase diabetes na anu nya de eni aduro no ebie heba enam se diabetes no eye moa na enye yade nti no mema waduro ama wawakono ayede anuma eba be yi sa moa na firi moje mama so ho ayede ato saso na wona omo yefunu eha womo a eye osa age yefunu na boso wontimi nya na wo hwe ene wondi bibia bomode na so bra ABA heba ye mu waduru abekọ akono ayede anu a ebeyi mua no ebekum aboa na ma so ekuro na wu ma so ho ayede ato saso na utie mi na hepatitis na eha wa bomode na yede ebra ABA heba da bia mekasa yade wenim nyina ye yade a ebetena woni paduem na wanhwe wo hu ya ye bekase HIV na ayede enya wana se HIV mmowa no bi na yede aba mojem ba ebia ne nyede na enye bia entitie ni ye ne tie ni ye pa se owo sa ha we na wachinchini wanante waji nure ko he ba ye nipadua na hoto nyede emamu a bomode ni ABA herbal clinic enya nkitaodie na awrade mfam so na onyede emu na emom no se HIV mmowa no ena aba mojem a mese medibreku ani ansroja ahomachem mahogani keke ene ka ho ena nyamidua haban bienu na mede fra wo kwa akono anom de oye tinigifo no wonhwe nu ya mabobosu nu onu wonhwe ade ye de ewom okono anom ebeyi muwa na ye de afri moje ni mama aso ho ye de aye odene oda wo na oho na obofun nipadua ni mahode nye de enim nipadua ni bibia chese wuntimi nya ne hwe wo ho a wote bre ankasa wo nipadua ni ehyewa ankasa wo nipadua ni
bomodi na ni ABA herbal clinic enyan kitahudie na awrade farms no onye den omwa sanu se kumase me wo kwada so edwinase market na ti ho a saa so na doma hinkuro me wo bona da jom apia kubi coastal na kire hope na me wo ahafo ukuada ne ye wo da bia metrase wo Genesis FM wo ahafo go so na baabia ni efiada bia metrase wo Adehye FM se hwi baabia ni na mom no sane so se mesi kumase ene doma hinkuro ye adwuma firi dwada ekopem memenda kwasi adan kwa na yenye yenye adwuma anopa no nsia kwapem anwumene no nsia edba bibiala wo a woteme nka ba bibiala wo hwa mi bia nipadwuma kwa ba bibiala amre ya na yade wo bomodin ni ABA heba enya kitahudie na awrade farms no onye de omwa mesi adanse ni de bebre medetete atempo no na asa yede aba tete akire ade na ya to agu no ena masa kofa abamu ahunu se tumi ni ahode da so yede ewom etisofo atada bia meka mesi ma yedunsini enkani na ne ebo wuram ko penubra ne hama ebesa yade no saa na nemi ankasa me bowura enkohinim me bowura kwaye bretum ekope nkohini ekopa abena ekope enua hodo na me dia ba besa wo yade edi ba bia wuwo bia se wo pa yare sa bomodin ni ABA heba enyan kitahudie ebia wo de no eye wani ene hawo eni problem bia eni yade bia tumirika na yede ebra se ye glaucoma se ye cataract tumirika na bra wani ni aye no operation tumirika na bra na awrade farms no onye de onsa oyade je number no osu betimi afre na de wonti ase no oyede wabisa number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 Vodano eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA heba ye numbers no osu betimi afre na de wonti ase no waye dey wabisa eni yade bia haw ana yade bia ye okrankrom tumirika na fabra na onyame nsa nyeti ase nye dey enso oje ABA heba waje miso se onyame nsa ye dey ewom ye wo kwada so edwinase market na ti ho a kwada so edwinase market na ti ho a na ye dey ye wo se ya kula se ye panyino fane bra na awrade fam na yaresa ene fa hodie enye ne dia ye damase je be se sia next week yo doctor enso ye das papa radina ne akoncha na abram patrase na abram pa uko astam roma eye miami nu akoso aduako abishop se makeup ho niam afrande fie na makeup ho niam o dia ba no me gidi say the whole Ghana de me new shop bi a hye da yesi o say ye to makeups ho niam e wo ho sa say makeups no foam a omudu be use abobo lipstick o lip shine o pencil o mascara just say na fu free jewel shop ho na abi shop ho no store bronzine na se wa ko eto ano eno na ye makeup no enso abu na niam sum ho ni pe gusu ye tu cotton no eti yesre so pese wo ko tu bi makeup ho niam ani pedicure hairdressers for ho niam na perfumes emo bi meton ma 5 million de bi enso no akoyi no ho no bi 50 cities no de jo 5 million enso eja enura kilantuanom enyina egumu ye adwumanti kilantua ai omu nyina ye adwuma wa bishop etiesre munko tu bi wo konso a ne ba no na santo anso ho na ni motse obehwe kama enura bi na akasa anso ho ya onso ye adwuma den ne ba zuri kwaku azuri omu nyina gina munti no pedicure ne makeup so niema jewels no ho ena odi we ni to Sompa say agensem bro nya ye be dizu so akotobi ko che oye enya sam keto amaledi Abraham patonte maledi medasi pi ye be chiefu bi maledi de nka me nua be na meka bibia che no o boss yire nya wadamfo o boss yire onye wadamfo enkomo be nkwa no betimi no wadi a enkomo bi e fa wo no boss no o fa ne se mo ye ma ana mo di nkomo sa nya ne yira enti nya wadamfo no ebi ne boss no se ma me nya ne yira meti ase maledi enya ne yire ne ana awura no ne twempra no maledi enya wadamfo no enti nka obisa bibi fa o boss ho a minim unim so minim
on se nkomo a wo fa ne se ma nkomo on ba bi o do akwa akuduro nkomo an on ba bi o do adu maladi mame nkwa be ma no so ansa na mawura no sai owura kumi maladi onye macho na dwiri sha nyansa ya de twempra woni bi maladi ensemunu no odi meka no kra kire no maladi de meka no anya wanim ade abranti ayeyi maladi nyansa bi anim asema ba wo pese oyire beti awo se nkwa fre mai mienu akodi fo mu kwatena si mo maduane ni ne kanyansa sam kire wo mu se mu nyansa fo no na ti ona se mu no yes ka se bi afre ya kwabru ya hemfie hedi o tete won tu afri ho maladi wo fre hedi o tete he said ye wo kire kire be makasa se de ne yire ne tia onye ne hwe oba ebi an oba ne nya ne hwe ntira ese be mo ti se wo hunu kotoku ade kurahiem maladi nyansa be na woni tirim ya we no ma bi ani abre ne ho sa ya na sika na ya di ade ya mususo nsamfo bi se so abrantie chese ne kasa bia che nyansa bia nim me ka ne kra che no so nsue nyansa so na dwe se ne yire chi obetwempna onsue nyansa no fa ne kwasa sam no fa mfiri wo na me o maladi ma me ka che no fa ne kwasa sam mfiri wo maladi ade wa ina tan wo fra no kwankwan ka nyansa sem o be so che se sem e koso kra no wonnim ho hwe o pe so che se wonnim ho hwe asenti ye bi no wate enye semfo so nsa me kwa me ka sa de maladi asana tie nyansa ni swa ni nyansa swa we jimika ho emprafo no oke no jimika ho because wo say nyansa wo yire tia maladi anum gasie ma kase pa mu wodi agura ye bebodin dabi ntimi nkoko no nyansa fo no tuwa wodi no ma hwe wanim wo foto kra nya fe no nyansa fo no tuwa wodi o maladi onya ne tuwa no na me komra maladi he awuraba no musini di ne de say he ma me hwemanim pay ofe edin de friend wo abc one de say shima maladi he ewiase hihiwa de kosrosro wo ko twempena wo maladi wo me di ni nyina beba me di tesiri nyina be gudwa amani pa bia hunu sunne ban wo ko twempena wo ni akoda be 39 years e ko twempena wo 50 ese fon ani se hunu na to wudie maladi wonu franka onyina se se wonu mfra ka gina se wonfia wanya ani akoda ya ne twempena yi maladi o maladi jajajaja maladi nya botre na me tete nsem ne mo nkira ade maami ne ya na tan wo ya maami onye sister me ka no kra kire no wo ya maami onye sister ba man na se ni bre no so o maami no nya ne semfo na wodie no maladi wo ko twempra kokko die mienu e ko obi afu ase se wura ikura ne mpra no boss na e kra wa sembe nya wa na mo de na wo ja boss wo na semfo ana so to wudie ana mo prosi ana mo hwahwan e semfo kroma wo fa panim bi adamfo a asamba yentimenka asamba yentimenka baby o wa wototo to obo ogu park so awura ne ho ba asem bia maladi ebusa no ye bisa ne den ye mani ni semfo muti kroma na kwasi asem ani adimi sem na bidie o munyampanifo bi ade o mu ho bata o mu a maladi semfo bia na o mudi eno ne ehunu na odi hunu na awura yi ana metimi am yayi wafiri ho metimi am oye se ye ko ye kesu police station ye hunu ba bi asem no kwa akosi Ghana han ye kwa na ye bai enipa bi afa Ghana ne ketua bi ene kura wo mu ana o mu de kro awura kwa kuma to yam Sompa Nkomo so ade ba bi awura ne wo bia o tie ne ye ya do hya ne nsa o huku suku nkra ye bisa no na so no ba wa fashion up o moni duanku no o so didi watem ko boni na da brampa awud adai maladi bi de wi asinipa wajimi no mani wusu wajimi awura ne wajimi udidi atem edimasi atem wa bra yoba ko boni duanku no fan kwa si asem furu onko awurade hey virtuous woman of prayer virtuous woman of prayer or say womudi 5 years anniversary aton suffer evangelist patient Wilberforce de Graft guest speaker ne me mama efe amano afi adwomtofo ekwakujesi Rama entries of Mami Sarah Sete Champon and Frida Bolton na osofo ba na odi for ba oja wo ye prophetess Nancy Owusu Afrempon na into her sermon was manifesting in God's glory ebeba so e watonsu Presby Church Kumase September bosome ne de to so aduru no panon kro pepepe o say se opemu nchirimu a
Frey 0542234705. Piwak and a free 3P garlic mixture. So nsano na tayo tititi wa ekese abroso niema hye so ntehye wa krotwa afebrayo mu hawo bujabroso ni nuanum we ye garlic krogen ye dia ya frafremu bia danso enka ho enti wonso eje odie 0248288824 bidima fo se wani amawo Dr. Time da so oje ne hudi ntin wo twa brato ya de no so ye wabu akwa gogo Fred Doctor it was 0244774282 abije mo fa phone mla ne nkwa homa ne so me pa chaw atwaban ye deda me komu every the boy fashion Kama Makola inside so hwehwe anti the boy fashion ne me fe ne me gugu me nyina de e ho ni free ne border form so pe so be to be koton so gold ne silver ne nyina be o kama na me nenso me makeup as usual nana Kumasi GH and I wanted dame e wa ho fempa so ne kwaso to free now baby chu kama ya have a production line to so ma me why the azoka emi mu ne de nya de amekọ ho timi koye hello 0509438507 0509438507 and some mienu a ye bro sui so obi out ba na semt bi would pese odi eba omodi afa odi wasembra 0509438507 usu betimi abasubi. Hello. Hello. Ya ji usu mpacho yenti o. Me dey make sense. There no ko na o dem mo ko ma no pa ko de ni bi ani o no si wi ase. I just the no thing is so ma kan ni dey. O ti o yo. Okobo dua ise enti wu. Unene nada. To na ho. Hello. Hello. Pacho yenti o. 0509438507. Hello. 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 Ejam pacho yenti o. Pacho ye friend Esko me kasa fi kana. Yo. Hello. Hello. Me pacho jai entie wo ho kasa yete. Pacho. Esko me kasa fi kana. Yo. Ye da ma se di na pa mu. Esko me kasa fi. Abije infriso. Hello. Hello. Oh me. Original Nigeria enti o. Me papa bi. Original enti o. Mama wo say that. Mama nchi ana obedo for na bi gboduma papa. Leadership producer no me shaka modura. Nigeria me ka drum. Papa ntu na katiem. Oh me. Duma de bi abata ka e shela de chire. Na me ya first case de no me do say. E no na ni bi. Me ho bi kwa na party kwa ko to no baby. But enti me ma say ma. The people say you will that you need that down. Now me can be say ma man na ehwe man. Oh, man no should make you omuntie wo. This afideli yi omubie. Wo ba say be do asase na ka de be ma ye ya. Ka won san ko de. O ma yin de as bi ka no. Ese be sugar wo. Fem e no mu say be ma no. Say the lamp no eso a. Omuntie hu jai. O ku o mu pa apomani a. No what no dia wudi. O say ko bi e kire he. E na ngomo bobo bu na ma second case die. We am measure the nipa. Same ebunya na papa ka so ko bia na mesi ko mo ko bodia abetu manu se bia be fine be dance be yeah that's original so buy pa. Hello. Ejam pacho yenti o. Me pacho me ka se free am for me be ajikum. Yo ajikum yenti o. Me mama pass oba na wo ka kire o yenku ba se na se kan. Me ho dwiri mi papa. Na me kran ka me fa no mamo ho kura. Enka no na ma yama no ko de da kina wo fushe na ta tata ya o shi ne nyanza diyan ko asabe ko some time ko no mama mun ka mo she na mun siesie na em so no an kasa no na wo yo ko ne be you say ya won fati mesini anto non kwa naso
Ada ne kishan semsa. Mama me dem wasini juma pa mu ki me ka mu fiata. Me da se. Bye bye. So ko no afesika na me ko tua wo ka ma wa. Adwada manager kwabena kumi no. Obehu ni picture fefefe. So abotai or trendy free ekokosovu. Hello. Hello. Pacho yenti. Hello, ma, good afternoon. Afternoon. Me pacho lady in me pa afternoon. No, then I some section is a to pa. So big is section so that to tsunami. And someone who will come at Yeah. We have a super into me meeting gradually. Hello. Utino, I look at interest out in the call. Hello. 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 I jump at you into you. Oheneni. Yajo. Ye ni saka so na mitano. Ikasa wa akra na mi ukasa wati. Yo. Me pa na mi asi na mi saka o. Oh. Rafa. Yo. Oheneni mi kasa sesi a mi area u chef di sesi a. Oti magi yako ansa na mi kasa mi ka nto class. Kafra yako. Asa na mi ti nenu. Owo fi agunu na mi kasa sesi ai. Owo fi agunu. Oh, kafra. Mu kan say sabi na agunu par mu kan say. I was saying. Na baba afuru obe trust wo horo na oni okunu pese no fe. Asebia trust ni pa fa di pa. Esa pere be mani bi afi. Na mi be mani mina no we say. Na yen se ku yi pa, ni kasa mi obe ni kasa no. Because ani ngwa ku ni habaru, anya se kitwa. Enti ni enemi saka wa. Ni asi aji papa. Kra adi ha na mi kasa o, enti na mu kasa ti ni wi asi. So na mi kan. Enti ni yira wo nti mo be ba mi sawam why? Yo, ya baba. Sawam, sani pa wa sikaru tu ya se, enti sawam. Sawam. Ya baba. Sawam ni fa mi why? Yo, ya de baba. Ebusuan for ye de si, Sompa Nkomo. Acheye na mo kan ye hu na chese ye du sharpers ya kwa konum enu papa ana eduru papa de boost immune system no de pagya nkwamo ana ho oden de ma ye nipadua na timi ako edi nyarewa nyina so nkonim ne ebe ma ye nipadua no etumi moje wom no betimi adi afurusane yi eno nti se wutie me na se nipadua no yare hyehyem yare hyehyɛ sani ye udidi kradwane ni ntimi digest ye untumi na obesori no pa na ho twetwen widie mu hyehyew usisi ukotodwe ye koto a one ebe koto so ye drusi ye sori an waka ho ye ma ye nsa so a untimi ma bidi amedofo utie me dia na chese o hwehwe police ni na duro no in boost herbal mixture na wo pa bia no ntentem so pa na atumi aboa wa ma de me kan nyina watumi ayebi in boost herbal mixture de me se free sharp herbs na de nipa hia ene de hia ene ade amamun ni ehia pa ni se immune system ni ebe boost no ana ebe pagya na ho odin mu ni a promote a general well-being no eno ntime pa chaw ura herbal shop licensed chemical shop pharmacy bia mu a men share dro bia nim na memu se dro bia na nampo de pharmacy udru ho no ma anya ka se o pa bibidro ye kama e boost immune system a ye mu odu fufuro bia se in boost herbal mixture Undra pharmacy na nipa du ejina ho eto edura ubekom na miensa eto in boost adentia eduro no eye papa because we have pharmacy nura hodo a egu ho pese ye ko yanimu paawo ye nyanwie ye kosa ye pese ura ho pharmacy bia na se nipa du jina ho a nipa nto in boost kura nye nipa 8 ye boost ye immune system no wo kwan soronko kwan so a chese o how bia eni akire in boost herbal mixture and it is edumandi ama ye numbers nye 0246 20 84 96 0246 20 84 96 and 0261 388 149 0261 388
149 a day now de ma woni padua na boost immune system no said the be ya moja betumi e frusani ye na woni padua na betumi akon edi bacteria virus ni infections nyina so nkonim eye imboostable mixture de ma imboostable mixture ye unique ne se eno no eye bibidro hahama enubran hini ene ye de aje na so no ono Pansa Dr. Steven Yako Sharp and San or dear Drebe just or Tony Boas a pa. A share dear or mine here, dear we are see here, and see a baby immune system. And until her man one fabaco pet, and we are in one fabaco pet, and no brand one fabaco pill. Was the son of Hodua, and or heard your Kikaboma, Uncle for how beer and family. Name a dear pomodema pa at the Bray. And until imboostable Messiah, I have buying an answer Dubana and Lubana. Osa enkwane ye de ye debi eni afa de e normalize sugar level and as control sugar level nkwane de ye eni afa sisi ade anakotodwe ya de nkwane na ye de hahama hodo ne akeka bom ye wie ye no eni e de ma doctor for ayenim de e Kwame Nkrumah University no mo so hwehwe mu e na omo ka se edro no eye more or less an immune system support ye wie de ma FDA for so jitum se no kwasem ni se edro no eye immune system support na no kwasem ni edro ibe adwa so adanse a enya efras ye no imboostable mixture wo bra edro ni pie adwaman so no ansa na covid e beba ne de ebe dia dance se covid-19 no ne enhye da nsuro esan se immune system no wa hoden asa virus no na ebi ntimi enwura woni padua nim se de doctor for anase World Health Organization me ati ase no na afen so na nya no nko yare bia anasa de bia ebo ni din se yare se wo immune system ye weaker ebe help se infections bacteria ebe nya padua ni ma na ye bra immune system no aye weak Betrese ebre da form a ewo ne nan ya wontumi nya ne ho hwe ontumi nsori no yare bia be nipadua ni mu a he immune system no waye weak enu to ntimi nkuntia no enu to be he nipa ba akofo or diabetes or pressure obeti wasimo ulcer or ebi krampa na typhoid bi so hye baabi o me nsaye titiriti menum atumi ntumi ni di ya na miti pai me pa nipa ba akofo ne yare bebre okọ hospital so a ya besesa sare yare ni nyina edro ediama no na waye na de eye dro ba ko pe nanso ye adwuma bebre woni padua nim san se ekra saponis ekra tannis ekra flavonoids carotenoids ene de keka bebre mintimi enfantudwa esan ye brain ntim ebia so adwuma edi e woni padua nim fa numbers no na ye nto aso eye 0246 20 84 96 0246 20 96 so for bibi ti se carotenoids a ewo imboostable mixture mu a na se obi numadro imboostable mixture na wo cancer sa de na ewo mninti ebetimi aboa na ama cancer no endi ne sunkunim se se ni nipadua no kra na afin so se wo numadro ni bia obo ho ban free cancer ho sa compound ya America na asem ebi wo carrot mu a yedie a eboa nipadua ne pa ofa bibi ti saponis no so odi beans anasa tomatoes anka wose wonya biwom yani aye kan ne yenye sa anyoma ni nyina ewo mu ana enam se nipa dɔɔso na etwa se akuafo de aduro kakraka eyenu bna ye no baye no se de bia ebenya ne ntentem so ntine etoda ya na wunya ni nyina ewo mu enu nti na wose wo depend on plants anase nubna na utimi di nya sa anyoma ni nyina enubna papa ye kanfo di ama wo so de imboostable mixture unum imboost na saponis na ewo mu no hwe a control sugar level no e di ama enu nti so obi o diabetes anaso obi a diabetic patient we chere si chere ya de no wonya bi na doctor de what we draw so sem no na control no emfama wo a be patho frase se wo di imboostable mixture na e ka ho essence ye wo testimonies bebre ye papa bi ananka o si from 2016 diabetes na hanama ekro atu ne na ho na onum ne doctor edro ne de na so di imboostable mixture ka ho no afi ekro na ananka entumi heal no 2020 na ekro no astati eheli se
no ehile achese ono ankasa wanya apomden mapa okun ede akonanim medofo awutie me yare ben na etete wo wodie no akọ hospital doctor ka acho say cholesterol no aye ss woni paduanim wo sheki imbustable mixture na bo se bubbles anase ekuro ewani eno ne saponis na me na oka ho asem no aduan nipa wodidi ofie kra na se aduan na srade wo mu a wo hia sa wodi soap ebeka wonsa ansa na srade na aka wonsa no watimi ahohoro eno nti na ewo imbust no ani no anase wo mu no eno na ekọ wo fat no excess fat no ekọ clean nyina free ho ade amawa ohaw bia eni akire afen so tannis na ewo mu no eno na eye osi akwan ewo nipaduanim se de be ya bacteria virus infections enya nika ewo nipaduanim ena afen so ebeboa se de be ya nipadua no akoma no ebebo yie na moja ne bedi afusane yie entine no bede da ho na heart attack de woni no to nkwanta achesama pai bedofo awuti bonosus na wunya ne eyebebre enu nti emma kan na nkomunya omumensisa omute yaw pa ana oma na nkomo de emeye ene omudi adanse se imbust nti se nyame ado mensis no onya onti pains se mama imbust minyame mensis na mitimi ba adwuma mitimi froka mitimi bibia de a ene wo nsoso wunya mensis aminu aba e wo so otimi kwa adwuma emfa menstrual pains yi wo ho ano oyese ebeka se bi wo kwadefo ebiso ana nkenti sa frase se Mr. Chane ye wardrobe. Now be who difference ewo nipaduanim. Afenso so bema o mensam kwafom. Ana enemu yare nti amo aye week ewo mpem. Ana flames me kire amaman. Ana wo nipadua no obre ama waye week medofo menko no madro bia keke. Sebi mpreduasan. Menko fa bibia spray ade ne ho. Na mfa nkoye adwuma wanhwe ya benya komanyade wanhwe ya betimenya stroke wanhwe ya betima se wo sperms no wo be se wo energy na se wo strength me pa cha obomoden ne fa eye wadru eno de ebeyi ohawa e woni paduanim ni nyina afiri ho na wi a wo natural strength anyankopon de ma se be ma no eno na ade be ya adwuma ohaw bia eni achi se bia wakoma bo periperi onase na atatai anase wo sisi ukotodwe ya wo ya untumi koton story a ye kanfo imbooster maw ya na edro imbooster ba Mr. na bi hu se friend the age strength adentia empanifo do mo ho atoso o mo numa ebo o mo pa eno nti so pese onya asumdue ye wadwu enye se na ye be from am yare papa yare rational de no hospital me pa chow bobodin na bosumeso a wato imbooster no wantimi antokranya 5 bottles fa ko mama me no no Pakoma papa no wononom ubonse obenya asumdue na wankasa so fie honom wakipu bi wo ho mesi imbustable Mr. na maninya o first aid adentia ebra ya obi mpofiri mu so no fama no ebra wadidi awie aduane no hyehye obo fa numbi ebra wadidi awie a obo hyehye ono numbi sanu omani nyina ebejai na imbustable suakuo no ho a eye apomdia busuakuo eye tiawa o registration eno ani se wawra herbal shop license chemical shop pharmacy bia mu na akohwehwe imbustable Mr. Police ni na duro no na aboa na asoso atumi abeje apomde mapa ama onipadua mepacho edo ya to petinga na hafa na ba bia pharmacy akese ne nketua herbal shops akese ne nketua drug stores nyina ebi ewo mu opedodo atu a imbust pharmacy ewo kumase kwade office ye ho no methodist na sorry ne hwe ni mu pe ye tunro ho se ye bibidro se ye abrofudro bia ye obi ewo imbus pharmacy brand ne embedi djuma ye numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 Medofo imbustable Mr. Dia imbustable Mr. Edom so police ni na ye nti e kan imbustable Mr. audience say opo sini na do no so fama me dase ya dase some ne beka we edusa herbal Mr. we so edusa herbal capsules edusa herbal Mr. edusa herbal capsules ya kanam na ne madance ye asampait ya medofo eye koko tete eye koko ye kase koko aduro wodwa so pa enne amanfo atogu so a womoto na womoto ndudu mo pa edusa heba mixture ene edusa heba capsules na dodo no wani de edusa heba mixture ne capsules no seneti efe
dodo no ani je do say ba me sha ne kasa so yie pa e di entia eno nko ne kooko ne sisi ade do wodwa so a abere mu wono ma enka wo ye wo kooko no bebre wodwa so ne nso edusa de wo betimi anoma ko wadwuma enya afi na wo benum akwase me kwotena sese me beyi me nsumu na demo ni nyina 24 hours na otifie adayi a me betwa meto se be betwa otu atwa wonso nyina wo nso nyina bewe wo sese na manum afase do ti da bia wono me beka ho ne kasa asem ya ba wono madusa herbal mixture ne kasasa ba bia kooko bu biara ebeye fi wa ma waton me ka obi kooko ne woni tirim enti the respiratory system ni na ye infectious enti ama edenka na abegya no sebe na nka ne woni trim enti wakasagu nipa so a pampan ye di akire no untumi nyina no wakasagu nipa so a pampan ye wo mo no kooko no adane puni abeto ne trim kopedu sa heba mixture ne kapso no sa de ni nyina be free wo woto nsuo no to kapso ne ka ho wo hwie nsuo no kooko atre ni 6 no yi to pa no mienu wo ice cream cup na bele cup no bia wonu sa kuru na meka na wo hwie ba ko a na de na to pa no mienu anopa ne anwuma na pa ne num fa ko adwuma ko ye adwuma ha enum trafie num na fa ko ye adwuma na sa woni sunu ana no me mame bi wo se pressure me mani so edi na otwe me na me ko ye se cataract so we for ni magugu so ye be fra woni ama wo sha se wonu medu sam me chane capsule so no pain ene so ate wo ko doctors man woni ne so ada o o mitirim men kan kire o ka wan kan kire ne se wo kan kire mo mo kan kire ne se abi duro be se o kidney to so won kan se te won ka e se nitirim ne de se na ho ato no na hia enti wo woni so wisi wo woni so wisi wo asen so ta woni so wo posa woni bebre wo kwa wo mini mu wo kwa ni mini mu no wo kwa ni mini mu no wo posa ni ko pedu san heba mesha o memo herbal shop drugstore license chemical shop bi e ben wo Ghana ha no wo bobure mo se pedu san heba mesha na edu san heba kasasa wo benya bi ato ebo no so de edafam ebo no edafam se de dura no odin no ene se de ebo no te ebo ko abobo no se na edu ma me ka se ne bo no ene se nya papa me se wo ye oni pebu ho anyame woni mu ye oni pebu wo so ho moburu woni mu enti wo ye edu no aye mane bo nya denden di se nipa wo djuma na wo ye wo mane bo ne ye denden di nipa ne ntimi ntwa wo sa de hawo na habre nipa wo yare nso wo ko no wo yare yenye yie ebi a wo de wo kokko ne ye kan abegya sisiade anu wo de chronic waist pain wo ti sine mu ya wo ya emu hyehyw emu femfem wo emu tutu emu chumi emu ji hwehwehwehwe a short wasn't it se sciatica no wo ne onye ho wo nan kokko mu twetwe wan kasa wo nan tifo na ye dududu wo de wo se mia na wo se atom wo mutiba ko betimi atutu anadwumu ni nyina ewrade ye hu manfo mo papa ne nipa mo bo ewrade he me se ko pedu san he ba me hye ni bi why ne capsules ni bi wo kuma ase na wo hwe me a wo ko Freddy Mens ho a ne duduo mu baako ebi wo ho Blessed Requa Samdora Epidan Heba Dani Heba Missy Heba Colina Heba Oceans Chemist NS Chemist Sat Pharmacy Costa Pharmacy PFA Tafuni Road Junction baby to andro bi have May Pharmacy Jal Pharmacy baby to andro kuro bi a wo so biara si to andro ho nko ade a wo se pedu sai ba mesha ene edu sai ba capsules wo pe ye kira kwaye wo kuma se so am magazine makro overhead na se kuma se makro ene ye overhead ya ba wo overhead na se wono a overhead na se wona we see overhead na se wona filling station na wo nsa eni fashion wa na wo we see overhead na se pepe filling station na eye go filling station na wo overhead na se wura ho wa na wo me ne wo kasa ya akusi se August be kwa wiye ye free health screening to betimi ato afa ho na ye de mfidi ahwehwe wo ntwi ahwe wo wi na oto wundo na wo ko edusa heba mesha ne kapsa so ko nkran ya wo kan shi drug lane ebuto wo ko repass ebi ho wo ko halose ba bi ho repass obi halose ba obi didi heba obi tinata heba shop across Ghana ba bi to do Ghana bia wo ko ashama ya widama pharmacy ne ekus wo mu obi ho wo takwa na ahwe me a wo ko wo asa ebi duro fie bi wo mankesima Jeff wo bi ba bia be ko bi atakrade fo monko crisis the answer
takrade monko Christ is the answer and I say amen Christ is the answer hold up on the kakra amen so to be who Cape Coast who penna herbal or Coronation Junction penna herbal Coronation Junction come for down and hwe anim Cape Coast for monko menye biato baby wo bia kro bia wo so biara obo ya mo ne kro de wo sibi ni wo obo kwatachi manya o man na himfie ne hwe anim wo ebi wo ana say baby adwomo kan na millimet hospital no wo no pharmacy na wo no banfo no ho no ebi wo ufura na ko Pentecost Junction wo no ebi wo kro bia wo so bia kusunya no ye New Town eni susu go didi enu hwe Kumasi ye free hair screening awo micro goal na ewo overhead na some ye screening wo wo betimi aba na ya show so o mema sem wo fam wo prostate de bia na hu na wonyo wo de bra wo de fa yenso na wa show wo hwe du capsule ho a ya twe wo waist pain male vitality obu a wo ba no hu na so ma so we de male vitality do ba ntimi no oba betimi anom na wo ye be ma na mre ye beto ana sisi de koko ho na wo hu na cha na de mre ye bra wo ntimi ya twe ho ta no because of way too ye nsuo ne tablespoon sis faka ho na numbom wonu wi akọ adwuma wo so wonam na ye wo ya no obu o wa the aged onyini kakra enti mo ne posa sentence na ne nkotodwe ade cha na tibira mo ne wonam twetwe no wo ne wonye tese ne wonam nyina fem no agiri hwire adro we ye de kokoro de so ye de wo ya ye de nsinkro ye no be se du 9 yakabo mu ene ye twetwe nyina mu nsuo ne ye se adro we it's a very powerful ano de yankasa koko ne yi kokobo aba wo transa na wa hia oto eyi kokobo aba no medusa e ba mesha ne capsules koko no hia oto se kokromotie no medusa e ba mesha ene ye system tag na koko no gugu no ko se de ba sha atare mi kom kama yi wo se koko twetwe ko mo keten prekase twetwe no kom twetwe na ni ho twetwe na mfno ho tse wo kura na o se afam no medusa me se be pore I'm telling you wodi anoma to aso be 1 month me duro nko wedi enim esa no akoto wo bo se be bia koko wedi ni nyina ni beda fefefe ye mo television no ye telephone number the screen enim no ye the number ko mo aso betudwa wonti bibia sa wodi efre yen se wo kodi moja na no be bi wa do to mama bro me nse mewu wa ko toilet moja sa na otwe miensa wonu madu sa 3 days pay na etwa no wodi adanse nche wo ko bleeding pass mo ko toilet moja wo no kwa de e ye ntete case wonu mo ya obon se eko na mo amoni hye mu wisi pusa mani no okwa ni minimu no tititi ne ho obu okwa ne koko no e de ahohene de bia nsu ka ne ho na ne ho keka no na ne ho dwa no anya mfense o ni nyina ne mfense no do no ye koko mo keka de se ho de wonye koko no kisi wo hu se abetua ni padua mu ansa na ho se koko ho obu ho na wo ne system mu enso na wonim obi kwa sama ma ye ni na ye die ni nti carbohydrates ne do so nti kwa de ma koko ni nzime nti du sana de bia me nom minu muntimi hu koko mwidi mu da na koko so ba so ya kankan de besi wuto no 2 pound hu ne wonyo di telephone number no wonti bibia sa na wa frɛ wo be so ba check your prostate wo be check your sugar wo be so ba na ye check your sexual function ma wo me masam of from edafo ko dwo frɛ number no da BTC tetewa e be boa wo prostate nti wadwo so sa hu ne wonye number se ni 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and a 055 7009824 055 7009824 055 7009824 ubu nse meye ubu nse twetwesi ubu nse no bia to nka ye obefo nya agro obu kwa ne die tuntun ne nse buom nya krokro enya kura obu kwa make say wo ye ye family planning ni ade ni bi o so contraceptive bi se no wo ja ye no amonya irregular menses eba ne emechina bosumi we na aba mienu tese emasa de wo pen wo suru akire nyaminti fibroid ebi nya odawate de yateka ni nyina beba na hyehyew wo koto du san heba mesha na wato du san heba capsules wo yi capsules we tu a na wo hwie mesha no ice cream cup no ana se tablespoon ko kwatre no wo hwie 6 na de ka mo na wanom anopa ne anwumre obu ho ne mfie ko animu enti de bia o company body pain sa wo bia wo te ne nchen a
to bi ma ne ma ne nom oto a obeda pa ne widie no badwu ne yie ama wadra ama no wato to bi ma ne ma ne nom obi abona dwemo person de bia chemical no benom edru me bia ma ho kwani for organic emra wo system no odru me bia we ya organic product emma side effect bia obetia kan ka Bible by the grace of God obetia kan ka Quran obu ho de bia nani so femfem no asensuo tale ni so edusa herbal mixture ne edusa herbal capsules ene ye kan fo ni ama wo sha sese wo no ma obo hu se de adu no na ho de sitie obi wo Johnson tentem ene no Johnson anajo to Johnson be 66 kaka na so ko Johnson ne be ma hu ne ye ya emu hyehye no ne be mu ye ne ya oba no be ma ne sia no wote yaw me se do ni to kuro enti oba ekuro beda wa na mu a be ma no sia ma wote severe pain sabe wo boss kakra bia no atwonto o boss kakra bia no atwonto na be de na ni gia be fie oba papa kronkron ni ba awrade wo mutu mu feed your husband well with enough sex. Allow your husband to sex you. Ma ukru pa na woni wunhia na nje. Na se ni je ne beba eyedusa. Se be ma ne num bie, na oba ne num bie no. Na esiesie be ma ne ntimu. Na oba ne nso ekuro bie wo hu bia no. Eyi na fi wose busu libido no. Ama hoden atumi aba. Na awrade fa yenso. Eye ne saa. Wo kira no, ye ma ne igbodu ho ye madanse nie. Wo kira no wo hia ye a, na okadusa e ba. Ye beje se madanse nie. Enti ja say wo bedware a yesi fanchi bu nsom wo bedware a yesi gani nso tutututu awon ke kan do so 0500 110115 0500 110115 and 055 7009824 do dey yare saba ne yerade ofo wo gidie ne aduru aba no so dey yare saba gidi koto na ayare sama na wo hia edusan ba fo na sa o ka edusan ne ajo so say madanse ni. God bless you more. Oh, me den di grow fine. Wonu mu ato, wuntumi ni di, wunnim ni entira. Eba sa na ekra se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enua na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuani nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pani dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes, confidence. Yes. We got Yes protection. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yes protection. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. Emo ye titiriti. Mentumi pon sorry. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jani se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi adwadie nkratoso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P Work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021.
na me pa cho we stranger in Jerusalem ana se we stranger in Jerusalem a na wonnim se Ghana ha the oye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher and your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem I'm not surprised if you say obi any who beka kire me say e ba sciatica de wa bi wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obeyi 21st clinic afrim 21st clinic any majuma eti se wo bimpo pesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo ko 21st clinic sciatica yare no mame nchiro mu fi se bia wate din no edi na ye wo de na enso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne din no ede ba yare no eye wo a enye de te ase sa sciatica wote a na anu mame bi se sciatica no akosi agobo age ka ho asem no me pese me de to me ba beba se me de me bato if say din na de nam se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo a na mo aye mobo yare eye wo a na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo a wonante kakra bia na wachia yare eye wo a wontimi ni wukunu na wontimi ni wo yire enna yare eye wo a wonam wo na wo so usisi yare ye wode bia na woto ase tutu yare ye wode bia na wosiremu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wogire hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye badin edin na de ba yare na nya de edin no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na ebi ni mountain so this a 21st clinic no a year 21st clinic 21st clinic sciatica nro no wo kwa abonte na wonya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntena se na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne hu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st no so at yes for 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minim ni ameka sa yare na free sisi achi fa wo to ase na fa wusem na fa wonantu na besi wo na ase na ekawo na echu na eye wo je amo aye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababaawa wadane abrewa sese eka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ni ensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo nipadua bebo ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam akase motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me siremu no ebesi ase no emu atene Emuanum ne timu aye de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wotena se kakra bia na emu ka wo de wotimu se entini bi etwen wo na se etwen wo sem ene wana nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant aye pace setter wo mo ye researcher aye 21st clinic na 21st clinic na aye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene wo sa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene wo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asom Sompa 21st clinic ya tre ye ntabamu ya tre te se akokọ batin obuto ne kosia so akokọ batan a obuto ne kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya ne da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tanton Hill runabout e ho ne wo se wo fi Achimota Mall e na eba a se wo frosro akotantra Hill no wo nsani fa so ho no a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amasaman na eba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo won sabonkum so ana mo nso so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no ana se Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo Kumase e hwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no e dan na wo mu no sa dan no a na 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edin
nhwanimu ɛna techiman GN Bank dandada no yekuram ɛna nkranza ye ben children's park mu so amu watakwa ye ni Roman stores ni di nhwanimu takuradifo afie kuma number 9 taxi station ɛno nso ye ginam brekum gonso oboase eti abeye simple amount ɛno nso obefre 0540 311311 0540-311-311 TBM number no sa rhymo coordinate synchronize align kama 0540-311-311 yankwa 0540-311-311 simple 0540-311-311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo ennuomu kwabrane ennuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa ejumapa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mu ache Sompa 106.5